Hi everyone, my name is Thokchom Surmangol Singh. Good evening, ma'am. Welcome everyone. Welcome. This is your friend Thokchom Surmangol Singh. I'm very happy and excited to see you everyone here. So ma'am, ma'am comment again. For the first time here in our community, ma'am. I'm very excited. Ma'am harawi. Ado yargadi somgi video the Lord amta on to biro. Ma'am sak mai amta khangasi Hope again. Okay, Mukesh Regi Mahabari Good evening everyone. Good to see you everyone here. Awesome Good evening. Okay, Nongpok Sekmai Sinam Parisana Adegi Bedalashram Takil Kongbal. Awesome. Adegi Dusan Kanodegi Maharabi. Awesome Adegi Devalan Tiam Lesangkong Wangoi. Yamyauri ne Wangoi de Sukon. Tobaldegi. Okay, ma'am atupadi. Ma'am ki video the loy am to on to biro kon. Hande sung WhatsApp to yaw budo. Ma'am am to pasan am to sakmay am to unasip sana. Okay, langjing at choba. Because adegi Waikom Krishna Kanta Naran Konjin. Awesome. Okay. All right. Chitrazan kanodegi sombungdegi. So ma'am na siki akogi webinar for the first time yaubi boy target in that. Commentum de biro FD and biro ma'am things again. For the first time okay. Okay, the sun you nam first time. Ma'am the first time ngating ngayon bidan the Rigid Devalan Gusilina. Okay. Bedasu. First time. Awesome. Degi Nivasu first time. Awesome. Ado ma'am may ganum haizage. Ma'am akoy na sigi webinar to sa. Yung do na khanbiu akoy zu family ni sise. Ma'am comfortable will be yo. Kem ta ikai bak em to bigno. Ay nga si tak to sa affiliate marketing kamain to pro git after kamain to gani Ado ma'am steps kya da tak tok sige na commenta am ta ibira mo yam live mong da tak ke Okay. Dongdamba hairok tagi. All right, ma'am. Step kya da tak tok sige. Kano sa affiliate marketing de 7 da. Okay. Devratana 7 da. Adagi bidana 5 to Easy way da tak view Okay. Azu soy na tak Toy maite everyone. Okay. Awesome. 5 da Both che kana ne hen ge Simple term da explain to go. Soy da makito zage develop. Adagi TP account 5 da both ma'am 5 na kare hen ba mali Awesome. Okay. Aikoina khangdaba takpiu 0 no kem ta khanbiu no ma'am aina habado manisna kem ta khanbiu no yum du na khanbiu sigi huzik nahak na yauriba huzik let's say 2 hours hire seba nantraga 1 hour hire seba in returns you will learn something, I promise you. Affiliate marketing ama niyom chumna kamaina tawdino habado ay nga si fazana takeba yam lai aduga gyan taba yaba mong da takse. Awesome. Take Presana. Do yaragadi ma'am amtan huzi yare first time ju ma'am ma yore. Ado ma'am yaragadi ma'am ki videos amta on to biro aizu energy yauzage Yaragadi amta on to biro Anis adegi Saik Muzaffar jai hanasu right devla oinam Mukesh Konsam khoi webinar hanasu yawi malengam basu lae malengam basu du kuire awesome. Adagi TP account debla oinam ma'am yaragadi video amta on to biro khoi kano se webinar je horse sakhangna jeng asidi noi ju hanbani na khara comfortable or the bi ai ju huzik currently akhoi Manipur sana lebak sida ai ju first batch side da we have around about like 30 plus student and like moi kano ngatani pet customer atani aduga second na
I have trained 60, 70 people. I 7 day challenge some lay. Ma'am, I 7 day challenge. Kay no kotono ma'am mahiner maniba. Ado ma'am 7 day challenge. Aina basic foundation oina taksa bani ko. Absolutely free. Ko Manipuri history da ko. Artificial intelligence ko. Sinaraga nahaki brain ko. Yam na sinadabida. Chamba ko. Mina di harmony as ay di grammar haite. Ay di technology haite. Ay di computer pai haite. Ay huzik ko ay community da ay satra ko. Hopa matam da computer da copy paste to ba haiba natte ko ma'am. Adagi iwa fazana haite. Ado huzikti funnel ga sa na website ki design ga dorok na ko. Isana bu toge na khangar ga di ma'am ngam da ba select I promise you. You will definitely gonna do it for sure. And I'm very happy and excited you guys are here. And congratulate God. You make the best decision for the next 2 hours. The webinar is hold gonna ma'am. I tang haizage. Noina shida sigi webinars the la nina neko. I want the pung amakatang ko. Tawai chang na PBO ko. Aduda huzik phone de yobiramba or mani ko. Somna kanda kari toba ada toba. Adu ma'am se distraction to ba. Mukatang mute them to thambio. Are you guys committed for the next 1 to 2 hours? Aduga webinar je lor ko matamda aina special gift from Pini ba. Webinar je loy buga ba mi kudimakta aina special gift from Pini. Special gift se kaino ha matamda sigi kano se webinar se lor matungda na nangna any khangdaba leidana. Let's say tomorrow. Ko aduda sorry di sigi matangs da ikha khangde khote adagi nangi business ki kano do ro ko nangna haningba jaga ko aina hek ngamigay di 30 minutes ama one-on-one da ay pasana taksa give mo. Not only that ko I give am ju pige blueprint am su pige blueprint na gay no business to na mina to no pang to na taba niyom sum na to ko kamaina business to ni budget na kamaina thada gani adagi customers and me je kamaina porkani aduna chingba myam lay adugi blueprint se aina ju follow to ba aina sembana te ai mentor na sembiak pani ko see pot se ko I have been using this for the last 7 and 8 years. I don't know the supi so ma'am kano wai taragadi ma'am ready the lay taragadi ne bio na amtang commentum te biro ko ma'am type on the comments bio ma'am bio khang the hanba or tardi khangoi khoi je samna doctor ni go ma'am khoi ji obi ma'am se khoi gi loan nam lei na hangai di noi whatsapp to yaw di khang moi ko khoi ju khoi community gi loan nam lei bio is te kem na te ma'am bring it on have ni go ma'am let's fire. Let's get started. Okay. Ado atopa me amju yauri ko Niranjoy ko adagi Ranjan Thangjam Josila ko Albert adagi Hamlet ko Mukesh Sandhya adagi Robert ko Sadanda adagi Sitaljit Maitei Konsing ko na myagadi to videos to on to view ay amtang yeng jage sangmay amta khana se to bisnazu ahan bamali first time ko adagi Okram ko Lakshmi ko ahan bamali adagi bidan ya mure ko adagi thoy maitei ko khoi madam da dani sorry brajabasi sulae khoi yumnam singh sulae ko punsiba no mai tem Ranjan Thangjam sulae okay bersam lui lai ne side okay azudi khoi hobe ai ne ja right okay ma'am ko Debrata Newton ko Albert ko ya ga dem te video jo on to view na hangai di sum WhatsApp to yong ma'am khoi kem khangna dam ni na noi gi samai do amting yeng jage ga dor gi ma'am ya ga de okay thank you very much ko appreciate it ko khoi Krishna Ganta la Sandhya sula Sandhya se second time room do mali si webinar yaw se okay bio ko ma'am bio bring it on I ni ko awesome. Okay. Adu tardi ma'am gi bhot che ai yenga matungda webinar noina manga haidana ma'am ai mari da taki ab natro affiliate marketing sa okay 4 steps ai ta lage ko 4 steps se kai no hamatam da let me show you my screen just give me a minute here we go ma'am sideng biro
ko sini noina huzik step kanoda tau haido kari mangada tau tarukta tau tareta tau haido ai step 4 da take ko मैम सिगी कनो से मैम यारे को नोइना स्टेप मरी नोइना स्टेप मंगा तरुक तरे आई अमगा हंदरगा यम लाइव मोंग दा आई एफ्लेट मार्केटिंग से कइनो हाबसे आई फोर स्टेप्स ताके अदो ngasi को बनु मितगी नोइना सिगी नॉलेज से हैरबा सिगी सिस्टम जे हैरबा सिगी स्ट्रेटजी जे खंगोरबा को you will become like a pro को हाइबदबु लाइव मानबने को मैम फ्रेंड आई तोला मैम लोई नोकनी को एफ्लेट मार्केटिंग स्माइन तोरमब्रने हेन को अदुमाइना योहन ताक्चरके awesome the first ma'am ai ming Thokchom Surmangol Singh ko ai thangwiban stam la kai digini ai huzik ai Guwahati da lei ko koi Manipur da lan torko matam du da ai se Manipur da thabak to ya da hai ta koi internet ka tha hu mari thingba matam da dukki mati wai ko ai worldwide da huzik companies manga ko huzik taruk ko amaga mo hapchale huidri aduga aina horpa matam da ai smaina hekta ko Harmony get them the harm with them right for one at them. God, I was just like you. The same thing. I don't have money. God, I don't have my family support. God, Hoi Manipur, Kanoma Tomatam da Hana. God, Mizan Chinganava on a viva. Eh, Manato, Sheka, no, Aduto, no, that you know the Ying. As all in a hand to it all. Sky can't do no, Sinever. Not only that, God, I Mama, Baba. Business hokumatam nasu support tawdu kadawdu no ko business no chawa yaroi adagi government gi thawak ama tawse na haiba ko ado government gi thabak se myam haiba du yam laiba ma wani sai sadam da amda hangbiyo ne nang kabai tor changdu no ko changma matam da ko yam laina change hai taradi lowing khon yon bi dare go myam sam bi da ko lowing khon yon bi ro aduga kano kabiro office kabiro ko pung mapan degi na pung manga bo adegi tolo phangdraga mu strike tau tare ko myam to ai ngrang zu news tamu ui kai uge da koi oza myam gi tolo pibidre na ko si ngrang dani ngrang ai tom tv channel ko ubda mai ui ba ado myam khanjalu ga di ko manipur da koi gi future generation myam sigina adu ki matik mammi go koi kano se futures ko Manipur da top company samta la amaro ko because of this irang hai tare ko adigi Manipur da ko investment ID ko foreign companies mam di invest o matam da duki matik war ko adi government na budi hari Japan ki companies prokani adu prokani ada prokani but what about us akhoi de spend to bigadra ba kalune ko nang huzik like myam tamamani ba tami go myam graduate loiba amta khuthang prom ting jage master loiba graduate loiba phd loiba okay loiba di myam ya ubire ko what about your future are you able to fulfill your future ko akhut nan ha ki future je kari no huzik decide to du se ko mi gi du da thabak khara tawraga ko lising tara tranga adu nang family thakpa yagadra ko aduki matik paisa je huzik ko hena ju tang mani pot chai kari gra ko aduki matik tang waswem war Manipur gi economic condition huzik down da roi biler mani lei ko myam ko ado nahak ki future do kari torgono bo huzik sidagi yango bo sidagi nang chai ta apchalo bo nang skill jo hai horno government gi job ju hai phangorno kari no nang tawdu sam do khalune I'm asking you a big question in your face. What will you do in the next 10 years? If you don't have skill, if you don't have a knowledge, if you don't have a money, ko nang yumyon thoga thabak chat ke ha ga di khang je ko lowing ko yon thok pi do ko Manipur ge thabak chang ge ha di uji thabak am kork to re dana ai di hai bi de ai ni ko lowing ko yola dong ni soidram ni ko aduna uji matam chari gan sida ko mayam music sida mayam lai se aina ngamjaba ai su mateng pangjage ko aina 2017 da ko ai Delhi da ko ai kano dagi 2017 da aina tamjarakwa ko college hek lorpaga ai mama gi nakta ai Delhi da 2013 da ai chatli ko thaba ma tawgen ko Manipur da di
ko engineering tamme adu tamme ada tamme hekta thobok heta phangna teba myam phangba na private ki hana thidro ko private to the tech chai ahum mari tormi ko I work with IBM HP ko and some small companies adu torma matam dagi di ko smai sum tore khalerga koi gi notice han akhoi adu ki mati usit pi de myam si mapana leiba mi na di dum khangbiram ngani ko Delhi da leiba akhoi mi myam na dum khang ngani ko akhoi gi kano se like mo nyam khong na dai na chinki adu ada na ko tra ko kong ngani da ko Manipur da mu yengo Manipur da huji akhoi da huji any non Manipuri na ko ro ko he ka hayo noi chenjal laga dum puru ni puru da Delhi da mo khoi na chatpa matam da di same thing adu to ro da akhoi da mu same reaction do lakani ba ko this is the same thing ko khoi Newton gi ma third law mai da ne ko nang na action pi do reaction du chama lakani ba adu concept to ko ko so the question is aina hokpa matam da ko I'm also just started as a beginner ko I failed 5 companies in a row ko noina ai matang na hen na khangning azo you can search in Google ko I mean Thokchom Surmangol Singh you'll find my LinkedIn ko I will show you everything in just a second after this ko aduga aina hokpa matam da ai proper ko business ai kai no khangde ba I just started as a kai oge employee mo in howe ko tolob lising tare thuna adigi company macha torpodagi nomani ki dawra company gi mi da nang to ko nang akhoi sidai sida thabak to se nang performance amta like ko te si ai aseng mo wari ni ko ai mentor na ko ai first goal in 2021 da ai achieve to ko mana interview lobby ko I just hit my first $2,500 ko ai client ma ani ko moi myam tak tor ko ai $10,000 ai hit to see ko it took me at least 5 years 5 to 6 years high with the live man bani ko pasha tam se myam pasha tam se wa bani ko not only that wa bo khatana te ko kari gumba ma tawroge high tar nang sacrifice kar to ta ba khar tumba cha ba khar adagi ko tumba cha ba khar di sacrifice to biro as ai di thawam chele if you treat your business as a hobby in returns don't expect that you will get a lot of profit you will just get in returns as a hobby nahaki business so nang hobby do not treat to ta di what will you expect hobby do na dum lakta yai ko aduna myam noina uji yenge hai taragadi you can check my my LinkedIn profile ko se dum hujikan di ngo LinkedIn je kyam thina powerful oige ha matam de ko ji ai noi myam mang ulle dana sa Google da ai ming se thi se ba Thokchom Surmangol Singh ko cheng se ba ko hek ho buga ko site da Google thole ko Google gi ai gi yumbu ko ai sumang wo dum ta ni si map se ko ai LinkedIn an thole se ko ngasi dagi LinkedIn sina da myam so LinkedIn sina bio ko LinkedIn is a very powerful when somebody search you in the Google it will always pop up in the first ko ai use no ai ming Thokchom Surmangol Singh thi matam da sian thokani Google da ko ado LinkedIn sina da myam ko am ting jage comment am ting jage ko LinkedIn ko hana sungta tagi da ngasi na hanba LinkedIn na se kaino na khangdo myam ta comment na amta smaina type to biro ko LK na ko nang na LinkedIn je anbo na ta taragadi LK na amta comment ta tabiro okay first time awesome okram ko okram Lakshmi Santi Kosing ko Beda Kosing ko adegi punsiba my time ko punsiba LK okay ma'am ai LinkedIn se gnom hayeba nahangna business tawroge na khalakpa ko sidi Facebook nateba it's all about professional sida yauri ba mi myam sidina yamna professional oiba mi ngatane myam ko sida kai no ham tamda mi na hek nangi profile mi ang poda ma se kai no ai ngon hek la pon tamda you want more leads ko ai expertise ha di funnel social media content marketing
pay per click ko display ads email marketing SEO and e-commerce ko sigi skill ma'am je hokpada ko tham da loi heibi yabu na te ma'am ko I'm also a good student ko I also learn from my mentor Siddharth Rasegar ko Rajib Talreza ko Big Strides Pat Flynn Russell Brunson ko atopuju khar leiri ado sina ai huji ai ju moi de dum tammi ko still learning I'm also a good student like you aduna sidengo I'm the founder of ma'am distinction web service ko aina Delhi da lerikanda aina registered over company ni ko aduga ai personal brand hai taradi ai ming da if you type in Google surmangol.com you will find me as a like this ko ai yum Hemans nam le kai de ma'am ko ai kano ni sina personal brand ni ko to ai le and these are the companies which I've been working international. See, India ki company ko. India company music pudi pare pharmaceutical companies ko. Moi ai kano sabi e-commerce ki website sabi traffic pore ko. Adu na ai kano ni ai family member ne adu tarzo business tadi mung tong ali ko. So these are the companies ko. Aina Capital One ai thawak to minare Global Capital ai first company ne Florida dagi. Sina Cash Capital ai hujuzik moi ai partner o minari ma'am ko. I just started as an employee ko aduna ne ai profile do experience haraga me sida managing partner ko chahi aniga thatara surabne hokpo matamdadi I was just like as an employee but the thing is I have a skill set moina I replace to boya da skill ma lei atai kem nate ai hor mak ta ke ko aduga founder ko sina distinction web service Delhi based company ni aduga aina khoi imalai box sigi aina ma'am asur.com ma'am sigana na tabire kuram da thang biro asur.com okay ma'am tare ko ma'am sigi asur.com je khoi gi Manipur gi damakta ko aina youth ke gi especially for youth ko I build this academy or school Sida noina laga ko hana traditional oibda noina school that tambi my friend I kanom haigeba you are just learning the knowledge I'm telling you noina huji graduation loidana master loidana PhD book da ai satra lei ko huji sida yawbra khangde mazu biology gi kanoni ozani ko Nandakumar na he is one of my good student huji ai training da dum yawri ko master loiba yawri ko not only that, stars yori go meam. Hoi group say them, me loi sure hater. Ko Manipur get them, I am modum yore, ko seasona, hoi aina Manipur sigi, especially ko modern way of education. The talk it on modern way of education, the hater di, you will do modern business. No like traditional. Dukana sum pama agarbati high bit film the quit or was it. Don't withdraw. As I see this sales curl up like the corn I want that to do what it do Tanida now. Go, Lakshmi Todana. I see the podcast it's again a go. I do film those right. Go. Customer I'm singing of me. Agarbati Harla we go. See my go we are no. Aduga, today go. See 7 days challenge. See free ni absolutely free. Go. See it challenge. See Loiba, Miam Yom, see Loiba, that's what some of things again. Go. Meam Yori go see the so 7 days low you are go the season a men program in 6 days silence go this is my YouTube channel see me money go sina a interview ni go a mentor he's one of the best Indian digital coach go India gidi top hai tai by zumon de tamai my ming says Siddharth Rasegar go I'm also a good student go I generate 24 lakhs in 4 months ko sidabudi 4 months haibone honorak pudadi ko chai manga changi ko adu client phang ko matam hek thong paga ko tha mari changi the US client ni ai global capital ai do si naina US the yon bai gi program ni ko 6 day challenge Manipur di beginners na di aroi ko adu si na ai main program ni ba traffic generation and sales conversion mastery is the #1 skill set in the world ko Sigi company ma'am sina I using replace the wongam to say you know I know how to bring people for any business you tell me ko nang khungup yon gera astrology or gera e-commerce to gera owning ba to suno ba ko ai adugi customer porke ko
business amada customer porkwa haitara di kyam powerful oige on sigi skills ko affiliate marketing tawgera noi nang asi affiliate marketing ga je customer porkwa haitara di nang kamai ya dino khalune ado myam aidi haijan na roiba ko noina aigi nakta la amina ai nang kanni ba kanni habdi kaino mina huje khadrak madrak tawroga noidagi affiliate marketing gi course ki adugi adagi yolakpa myam do beginners sama sayam yawgibdo sida ko aidi beginners ni zero knowledge ni aidi kemta haijade ko myam affiliate marketing asa beginners ki sunat nati ko nang adum fail ni I can guarantee you nang world gi na best affiliate marketers to IPG ko aidi ozani mentor ni ko my means a big strides ko he earned $1 million in a day ko ai zumong tam kay no aina khangdaba mong yam pamam aina $1 million se nom na tala di khallo dana mem ko aduna ai haijan na roy ko affiliate marketing si beginners kin nate ko mem if you got an aha moment just type ko aka hero mem comment up awesome ko Anis aka ko Singh aka ko Kaisam Rajni aka awesome because aka ko Sinam Parisana aka adegi Loya aka ko ma'am aina affiliate marketing se beginners ki natte de aina nang nungsibai ni ko aigi Manipur dagi lakpage de koi I masen ngatane koi maitai musa ngatane ko sidai sida mingonda khadak madak tawga tawbududi were not that ko koidi ayuk nungdin nungdang pasna khona jarga aigi clients na kamaina mateng pangduno ko noina aigi world aigi tribe te yawramina hujikti it's my high time I will teach you ko whatever I learn ko whatever we can apply takpo khanan tab ai practical zum ai satraga life tamu ai tomni that's a different kana umba kharadi ko takpo khadang oramni practical to mina devida but we are completely different ko we are a different animal my friend do nang kana de tomino you're learning from sure ko aduna kaidoni let's have fun together okay aduna myam ko affiliate marketing ko yargadi si beginners hinate I'm telling you ko skill darkar le sile ko ma'am sina aigi kanoni ko aina education krai tamaki ko si gatalera aigi certificate ko sina aigi employee ne moina recommendation pibirak ko sina LinkedIn dasu ko nangi profile phasana same gi matam dana nang professional me am sidi Facebook ka document khenai sidi business owners employee aduna ngata yam mani ko sidaisa similar so now silor matam di akhoina ko huzik mayam gi yamna nungarba topic to ai lage yar ko imbiro sidai sida sigi affiliate marketing steps aina ko $10,000 kamaina tali ko not only that sigi affiliate marketing no na sai step manga da ta odo aina mari da ta keba affiliate marketing je hodrikan dai concept amtang hai geba ko ma'am simuk live di nang sudeng thengna ro ma'am horsi ko adudi kitang focus lebiro affiliate marketing yam naina talage ko awesome sidai ma'am lebiriba ma'am punamak se ngasi karigumba ma haira lake na haineba adu etadi pen and paper notepad to phasana inakta thambiro ko isanbiro note to biro ko ai haizarage koi kamu se ma'am yum duna khanbiu ke droge kai no na ikai sbo video mutatana comfortable kitang oi view se koi kanong atani ko imung amani khanbiu aduna yargadi ma'am ko comfortable oi si ke droge ma'am ma'am video dam to on to view noi video de yanga gana aizu ai mang de le huji aina nangi manakta physically lecture su ko I'm standing in front of you right now I will teach you affiliate marketing how to do affiliate marketing like a pro sigi se aseng naragdi ma'am premium class ni ko sinoi Manipur da ko kamtana smain taw I can guarantee you ko sidai sida nang na
minute 30 40 spend tꯧgi matamdana they will change your life, I'm telling you. Okay, today's that a concept among tang haigeba ko music hoi kangu music beginners mas affiliate marketing jai kaino khangde adu khangde ada khangde hydra ko yam lai affiliate marketing is you are selling somebody else's product. Sida Amazon ki OBI, Clickbank ki OBI, any company samo is no ko ade Manipur da so any company amagi nahak na pot yon bi matamda commission khara phangdo tomba chawba ai sigi kano se bottle sem yon bi ne si bottle si yonga yolaga nang sendong khara phangdo nang ye khara pige ko company gi mapu du na ko nang the pot ama yon bio tomba chaw khoi sida yaur se samna ha da thoibi ko adegi ranjan ko adegi tombisana ko sandhya adegi sinam parisana sai message kan thakpani sangna ko adegi okram ko lakshmi santi adegi bidan ko debrata aribam ko myam zu mu yobi ba ai kanum haijege myam affiliate marketing concept se kam lai yengo Manipur da any company sama hairo ko samna Amazon arse ko Amazon gi product any product ama yon matamda nhakna commission khara phangdo samna habda lupa champi ba pot am yon matamda nangond lupa nifu phangdo ko that's a concept of affiliate marketing nangna kanagumba mi amagi company amagi pot yon biraga nangna profit kitang kha commission kitang phangdo that's a simple concept of affiliate marketing. Myam gyan tarbo. Siden live no phangidro na ande mi na affiliate marketing karo bhai paisa bahut kamaega ka hai bata. Ko paisa tan base myam live da bro. Live da ni ko. Hai badu bu yam live man bo ni ko. Ai is the give up to bu yo ni ko. Sai ngamak tre pressure je khang ba ngamak tre na ko. Aduna myam yaragadi ko affiliate marketing in the kemnate si phone se aina hujing noi de yole khalo si apple ko apple gi phone se aina hujing noi de yol ko matam da ai su affiliate ki ko affiliate tor matung da ai commission khadi phangni ba ko si yolo matung da si gi phone se aina kana gu mam na yolo matung da aina khara phangjaba ko commission da. That's a simple. Adi makhata abdi ko moi customer service adugi delivery ga dagi moi mathong ne ko aduda beginners kaina kai toge have myam da myam mi ko beginners kai na sidai da ai beginners tan hara ge ko beginners kangu go sina kai doge ha matam ne product ama usi loksal lo ni kai de no kari de no kana de no khang de ko sigi product cha moi ne hek layer matung da si moi wai sa ani amta lebi wa kai sa kani moina as to do je ko Amazon de pot low ren khale let's say Amazon de ji nang pot am low se yai ko kari pono na any pot am har ko let's say kanu har ne iPhone ar se ko me am na khara pam na ba hai ta ne ko iPhone je Amazon de low re adigi Amazon de low matam nang Amazon da nang register to do ya ro ko as a affiliate on ko nangi ming laifam nangi phone number pazana Amazon da register to matung da nangi ID impure kani ba affiliate ki ID impure kani ba si ID ji konana link am ga generate to kani ba any product ki ID sidi chamana ni ba kayino nangi ID sida ne ba khangdu je mana iPhone yon biren he adudi commission je mon da khar PRC ko loi track to du ne ba yar ko ado sidi yeng se ba beginners kai na kai dawi sigi link se low re da na ham adagi di as horani ko group WhatsApp ki group kam lai da na ko ek to ujar sana video ko yem lai da na link che da par loi da ni man tha do ko as mai khangna sana ba kana gi link amta bu lai bira di na sini ko tha do je link se adai mu ka dawra Facebook si da mu post ko la ni ko adai mu ka dawra Instagram zo mate tawra ni ko adai hujikti am re na story ga lai sala edana ko smea manu bala edu la ada la e kaina ko ma'am sigi beginners ki concept se sina di pesa tan be ar ko kai dong ni ma'am
this will you'll got zero result. I promise you. Daw faragadi na amaga yongada ko beginners kay no sini ko ma'am to isa ma'am sumain to ba kana hana yong na am to yeng jage amma khatang mi pot yon bi ba ko WhatsApp ta ga thasan ba sai muzafar to re ko sidi mo sumaina si affiliate marketing sidina karim sida system yawbra yawdra skill yawbra yawdra ko skill ga system ga adigi product choose to ga haitragadi madum le ni 100% ni ma'am ko sumaina sigi beginners ki concept ja ai beginners music nupa nupi ma ta option di ne ko ngatan yai go ma'am ai option la ke ko koi kangu ji dagi ko amma ta option la se si ko si beginners ne ba yai ko option gre ko adigi ma product se any product ama choose to holo ai using high seeing us. Let's say a product say phone I na phone jo sing atang oil la seba ya ko see phone je ina Amazon ni choose to do never Amazon ni iPhone ni choose to ra register to bira ko moi company du da ai ID impire link am to see link je ta pang chai da chai ba ta group ta gi Facebook ta gi Instagram ta gi adu ta gi ada ta gi meam si yon mangam modra ngam khalu ne Hujik sa cause noina call this is 2024 ni ko affiliate marketing is aduki matik kuire way back in 2009 10 11 side the CR maybe C strategies ko way back in let's say ko way back in 2009 ko 2010 side the ko mayam the C concept se kya yam kana tong na de Manipur ga di sung tau tau ngir ko tawuri tawba khangzadaba khoi Manipur da phi yon biraga commission ga khra chabado sendong khra chabado ado akhoi gi term da khoina affiliate marketing ko wane ko adu ni ko beginners da Manipur da di si atane am na tom dos nam khtang relate oi brain harisa ko sigi concept ne khoi jig beginners to ise adu dei beginners mu khomjal lage ko ado beginners team yam ko to biro no project ne 2024 si torba adum pasa tingge da ne number 2 da ko khaju haigum to ko adagi id affiliate marketing yam haijaba ko masana gadi pro ko khaidi ni ko pro kangu jina mu kamai to ge da myam yengo pro kangu jina smaje id khaju samna ha maje website ke tek saba hijaraba ko adi ma'am akhoi gi zo marketing da language sam lei language se kai no ha matam da huzik aina han ba harpa matam da khangda ba mi da ma myong ni squeeze space kind of squeeze space atai kem na te ko customer gi information lo hom ne ko ma'am masina han ba yaw ba mi ge di ko sigi je khangaroi ko squeeze page ado squeeze space se kadai bu ko ge ha matam da yam live dai mo example um pizza ke ma'am sidemo sida ko sida si changba kana na yongar ko si se ina squeeze space landing page opt-in page ko lead capture page su ko weba aina Manipur da get ahead of the game master AI marketing in 7 days youth of Manipur rise ko sigi page e khoina kai ko ge ha matam da landing page squeeze page opt-in page ko weba natraga lead capture page sida yangoba customer gi maming ko first name last name phone number street address email ko si loi hapsalak tu ne sumaina si hapsala matung da ma akhoi gi service to lobu ya du ne ko sida da ina video ta is 7 days comment to no khot no ko adagi from newbie dagina pro buki ko adasina ai matang na khara ta ko 7 days da kai to dino khot no adu matang na khara haireba ma'am sini ko landing page size yam lai sum ju sawo ji hojik bi noina ai di website chaba haite kamaina sadino adu sadino within ko 15 minutes da aina saiba kan landing page ni si ready made template lai adu ki matik lai ko sini ma'am landing page size ko mazu website
macha amaneba ko website haigana yam chawbada ko silere huzgi sai asu.com do sisna website ni pulo sidadi yam yaudra home about services academy blog contact si yam yaudra sidadi ngo amma khatang specific odra customer information khak logdune sinoi logo ubra uramroi noi sida home about page aduda ubra udedana kayino sigi se akhuna customer gi lead information logdune customer gi lead id kaino magi maming matha phone number adagi magi address ko magi email loi lor matungda nangna contact togdune ko aduna khoigi sigi ko hujikan gi pro ko moina tawda aidi website ju saba heres aidi squeeze space su saba here ko I aidi squeeze space su saba mukhai du ne ba mai se squeeze space na kai dongni ba customer gi information log du ne ba ka unu ko masidai anuba tamam khangjalo landing page adi kaino customer gi information log de ko masidai no ju doctor rolam ni ko sila adi koi world la changam ni na koi language kar je mapan mi na di khangoi ko si marketing gi language ni adai di ke dora smart mos ai je adudi affiliate marketing to we are ne smart product thira ani ba ko product je thidrika na ma company thira ani ba company thira pudai kaina ma product choose to ne ko si to ni ko smart company le ma product so any product mo be ko let's say kanwar se ba digital product po igera ko digital product po igera adagi physical product po igera ko oiningmam or sono ko noina khwai pamjaba pot am harone ko any pot am ozer sono mi sana bu yun biro ko snupi da sana hizil lorogadi favorite subject ta ani ko aduna ma'am sana ga yun bi se jo khoi physical product ne ba ko goal je yan dai ko adagi sorry physical product sida haiga da ko goal dum se ko adagi phi yun bi su yare ko product khoi any product ama yun bi yare ba adu mo se physical product la tu ni ko nang na khut na pai ba ya ba any pot am yun matam da ko ade digital product sina kaino ha matam da khoi gi coaching gumba ko adagi courses gumba ko adagi khoi yo angang ga like tam bi matam da as ai angang yam poke noi school dugi ai ngon commission kha piro tarum ngani ko adi mapan lam da khoi gi admission to bugi angang yam pusalake ai ngon da commission kha piu ko information ni go yoli da adagi myam khoi gi kano daga advertising ga tawri myam se siju information ngata ni ko yoli ja ko adugumba mayam se khoina digital product da chingbo ne ko siju dum yon ba yae myam aina huzik akhoi manipur gi hogolai ba youth myam sta yoli siju ka yonge ha matamda khoi gi digital product ne myam sine kyam powerful o game tamda office lo dru su yara paisa yam na invest to dru su yara kem to invest to de ko manipur da de myam seng nai ko YouTube channel am hangbirani aduga ai skill dum ni khar laite aro system am khangbam da kar tai ba duga rule amaga affiliate marketing is rule lai rule je khangdraga di business to su ya aro ko si na mu pro gi ne ba smart je digital product put choose to ama to choose to la je aduga kai da ra ma si dai da ma na mu kan to ra ni smart je je khoi gi Facebook advertising ga me am tar mani go Facebook ki ads de gi Instagram ki advertising ga na ko adagi YouTube ki advertising ga si taw mani ba ma ko sigi landing page da mi po na ba ko sai landing page je si je sidai da ma mi po na ba Facebook to mu chang oni Mark Zuckerberg da Mark Zuckerberg ai paisa si lere ko lupa lising ama ni lere mi khar thabiro haidine ba si da ko ado pro ga jina ke dowe mi je lakpa horni ba sigi landing page na squeeze page da ko my product sida la abdi di ke dores leiro ai product se leiro hydra beginners na ke dawi beginners na musi hairo de neba concept ti chama nei neba beginners na ke dawi link me am chai bone pung chai bone ba pro de na mu ke dawi sidana ma Facebook advertising ga Instagram ga sadagi YouTube ka advertising ga tawdana ma sida paisa ka spend dawni ko me am advertising is free da to we adi ko
Sima ko aduga magi product se sumaina dum sale dum toksan bai ta ko adum yam sigi concept se customer na ga lay du man bro si concept se type on the comment ko moina lay do tar gadi by na have natraga di ko anti not have ne ko comment ko moina buy do moina lay do tar di by biro natraga anti ko aduna not have ne things again ko comment ko not never boy je lay di ko thobuna ko adagi layba khara yaukre id ko adagi not ko development se hana kano torong do mali affiliate marketing kha torong do mali ko ado sina di development yaroi ko nang adong gwa ge dani ko adagi ko si ayam mana sunglei leiro ko mem ko sidai sida laisang temsin ko khara di laigani ko ado nang sida di spend to rodro teri meri ta ni ko nang na magjagar bakta nang na si pasa ji loro aingun da traffic car tharo nang sida pasa pi rodro hello ni free the thar ka dro ko nang daw yeng wa inside have do agarbati haibe ni ko myam ko Facebook chida advertising to ngasi di podcast sit bio ngasi di podcast sit bio admain to ni ko myam ko daw business ta sum ngasi di amta daw han bio kaina ko daw ya daga na brumbi kan soi ga sonan na ko myam ko ko ye marble ga sanama tamda ngadi palhalanu brumbi kan soi ka su ga haibe do adu lak ni ko aduna akoina sida kedoge ha matamda yengo sida sida nang laibak faragadi 1 or 2 product laisiba laigani next time dige doye CEO na bo hona matamda nang investor aniba kaida advertising spend or aniba tawde roi ko dum tordo ko sigi concept se ro ne na khanja ma am ji si tawriba ko sumbo concept di hana ngalliga na yarn mo ne ko ado huzik AI gi matam ni 2024 ni si concept se taw taragadi nang adum pesa mang to ani me ko ado ngasi noina huzik noi huzik most important part like ko advance ko affiliate marketing ko sineba ngasi akoina main oina tawgese sidai sida moi myam siga kaiga khetna ge se yengo ko number 1 da ko in my term ko aidina huziki moina huzik product choose to ni ma'am sa ai product tu budi hoi any product amai ngon pira sano sana oigra adegi bottle oigra ai pining be pira sano ko si product sima ko ai adum ai noino huzik pira podo ai yolake kamani yon ge do yengo pada ma huzik kano salasine let's say kai product hai siga noi harone any product ma harone noi na sidai harone comment yorone kai product yon siga harone comment amta thadaro any product noi na yoning ba ko watch perfumes azarine ko iPhone ko okay kar post awam khange ko like am thi nuai like yon ba ko adai perfume gym gi product ko gym jam thi nuai ko local brew ko okay pineapple snai ena ki home yon mai so fazai ko awesome adu etaradi ki home zu yon thoke ko adagi gym gi production ge home ge accessories chicken yon bu su yori yon thoke chicken ju ko information ju yon ge yen ga ju yon ge yen de thong yon chiro fresh yon jiro adagi khumup ju ko okay are adu etaradi local product se myam leigre local product loinak yon ta de ai ngasi yon ngamro ko ama katang haibiro ko local product ti adu ki matik yame bazar chalaga local injang na bikhal lei so hai hanuman gi dap ta big thange pula e ro du ta ni ko ram na hai dane hanuman kano gi lakshman gi asok puje phanaba adu hidak to por wa chingnum thangla e ro du to ni ko mya du to di sore okay sidai sida kano tawrseba huzik noina ga am hainaba ko hakchang phaning ba mi huzik gym gi supplement na me adu choose tawrse ko adu kitang relevant oi let's say gym gi supplement the choose tawrse ko
ꯑꯩ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯗ ꯀꯣ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯔꯅꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯥ ꯋꯦꯠ ꯂꯣꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯀꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯆꯥꯔꯒ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯆꯥꯔ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯝꯇ ꯈꯜꯂꯨꯅꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯁꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ 5,000-6,000 ꯄꯤꯔ ꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯃ ꯆꯥꯔꯤ ꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯀꯧꯏ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ एनर्जी याहोंदना अदगी वर्कआउट तौ मतमदा सुम स्ट्रेंथ जे हेंगलानी को अदुगी पोचे अखोइना अदु खतंग चार याब्राबा एक्सरसाइज दरकार लेरकनी को तुम्बा चाबा अदगी डिसिप्लिन नम दरकार तारकनी को सप्लीमेंट जे सुम जारगा ओके होटेल सुम चंगजला नुंतीगी सुम कटलुरगदी मा यागिद्रा मा हक्सांग दो यारोय को अदुना मियोइबदने अखोइना रिजल्ट से पीगे हाइ तारगदी को मागा फसना को कम्युनिकेट फसना वरी सानबम दरकार ताइबा मैम को पोचे योंद्रिकांदा को मागा फसना कम्युनिकेशन तौरबा मतुंगदा कैदोई ए अखोइगी सप्लीमेंट सिनाने नंगोंदा कमाइना कानहनदोइनो हाइबसे अखोइदी रिजल्ट पीदबा यादेबा नहाकना पोट अम योलिदो मीजिना सप्लीमेंट जे खतंग लेरमोइबा लेगद्रो मा वेट ताहनबगी को हक्चांग खंखलकनबगी को स्ट्रेंगी करीगी करागी अमा येंगा लेरमोनीबा सप्लीमेंट खतंगी दि लेरोइदन को मागी जिम की ट्रेनर दुना ए अखोइगी सप्लीमेंट जे चारदी नंग पुक नोइबा मीजु यारमोनी को कोइ कांगमुदा यौदे बेली फैट्स एम लेबा को पुक कंगबा कांगु को हाइदोपदबुदी इकाइबा केम काइदे मी दुम उरमगनी को फुलिपदा को अदुगी पोचे नंग सप्लीमेंट दो खतंग चार यागद्राबा यारोय को मैम अदुना को रिजल्ट अमा फंगनबो होना मतमदा नंग कई दरकार लई एक्सरसाइज दरकार लई लेरोइद्रो अदगी को इसिंग अजे याम थौ हाइबम लेरमगनी बस अदगिदी कइनो नंग फजना तुमु गाइना को अदगी करी नंग फजना करी रूटीन नंबर 9 ना को आई एक्सरसाइज की चार्ट मैम जो फॉलो तो को अदगी फूड को बैलेंस डाइट फजना तौरो खोलो सिगुंबा मैम खर लेइबा सी स्टेप नंबर 1 दा नंग कदौरो एक्सरसाइज तौरो स्टेप नंबर 2 दा कइनो सिंगाम थो अदगी 3 जा तुम्बा मतम नाइरो को अदगी चाव मतम दा मपानगी जंक फूड चारोनु को अदु तारगदी नहाकी रिजल्ट जा आई सोइदना फंगनी को स्वाइंगे योन तारगदी मियोबसे लेरोइद्रो खल्लु को not only this adagi aina number 3 da ko pro taragadi ko affiliate marketing amma tawnaba hotna matamda skill je kai kai darkar leke se yango sai de mina tawna ina pangtau to one ba ko thaba amma taw matamda skill darkar leiba mem ko skill je karino ha matamda sidai da moina facebook ki instagram ki youtube ki ko si myam ja beginner samna phasana hairoiba not only si gatana te ko mem skill je keke haidono ham tam da basic SEO ko si mahite bade SEO di kaino search engine optimization google da ne nangi minga thyak matam da nangi computers naga supplement gi thyak matam da manipur da yam lai ko me manipur da di shum ma kya tokde so you guys are very lucky here mina ne nangi computers na search to bose sigi basic SEO asa si kitang my formula se apply to matam da ne नंगी प्रोडक्ट मीना थेको मतंदा नंग हाना थोलादी नुआइत्रो प्रोडक्ट पुदी मोइना योनसबा को मनुंगददी स्मार्ट ओइबदी नंगना हेंदोइनेबा मीना सर्च तो मतंदा नंग आन थोलागदी नंगोदि दुम लेतामे नोइना गूगल लगा पोट लेरमदाइदा थीद्रो अचा पोट का चारमदाइदा को लेसाबी गैदी यम चादाइने मोमो चौचौ स्कैग्रा नुंदिन सिंजू बोरा को नुंदिन दारादी थोकपगा तल्लदी हुजिकानी फोन दे तो ऑर्डर तौदाइने तौदे को अदुना हुजे अखोइना कैदरोके हा मतमदा सिगुंबा स्किल जु खर लेते अदगी नंग कैनो फेसबुक की एडवर्टाइजिंग की स्किल हम लेते बेयारो को सी म्याम जैना कै कौगे हा मतमदा ट्रैफिक जनरेशन कौबा को ट्रैफिक जनरेशन नदी कैनो ट्रैफिक आरगैना होये कांगलापाता लेबा ट्रैफिक पुलिस तो मुखल्लदी यारो अदु नते को म्याम ट्रैफिक पुलिस नते को सी कॉन्सेप्ट से मुशान ट्रांग करीनो ने एफिलिएट मार्केटिंग तमला कंगलापाट की ट्रैफिक पुलिस तो मुतौरा अदि सोरे को अदु नते
traffic generation haidi kaino ko nangi customer mayam do adu pork pone kaida pork no nahaki sigi product sida landing page sida sinangna master do taragadi ko any product si tokro yam ti lai draw now the phone gi pork era amagi pork era Facebook tane billions of people are using Facebook my friend ko aduna ni Facebook na 40 billion ko moi revenue generate to se kaide no advertising lagi sidayda kanagumba khara na harang mani bas content adum semo na har kani ba nang chahi kya no content sem do ja ko atopa advertising to bududi on top karni ba nang dum le horni to advertising ni kaino speed to do ne ba mina business tha hum mari manga truk chang bada nang na just fraction of numit let's say hafta amada ne mana ni chahi mari manga taroga organic te sem bada hoy long term gi dia kuina to gadi pare advertising na kai do no sales tool ani ba mi porani yolo ko adu ni aina traffic generation na je kai kem nate mi por pa hi gedong ni this is the number one skill set in the world any entrepreneur mo igara marketer mo igara any oningo is no ko sigi skills ja haitraba my business don't fail odro any business amdubo customer porpa hidra kamai hingdeno amta khallune yagadro oiroi ko num sine khoi khangna chana ba kyam leida manipur pitro pikro je kanom na khar loksan gra kharga handai khar pikla moi piksan gra je ko num sidra khoi manipur himalay bak sa chawbo manbo ni ko ma'am Facebook tadi ko pitro pi ai ne na michina khappada yobe ai ba khoi ma'am zik lai minai je muktana idi morang de jam yong de na aidi kaksing de ni thowal de ni ko myam Facebook ki message na wing long yo we ab ni ko second ya ja ne pe juk loi le mi nei sidi zoom da ga ko aduna sigi skills ma haita ba roi ba ko affiliate marketing da mina na lang thak ko matam da ai gi satra da su myam yawi ko scam to bi gi da na moina khadang madak to ai numin mangani da lising hum change tara change ko hango dare nang kari skill leino sidi am pai mingon da yon bira khopira ko singumba skill je haitana na yaro ko myam makha yar ki ge number 4 da kari system ke darkar lege ba khodi tarokta di advance point to do ne ko like a pro ba do noina nga sigi topic ta affiliate marketing ama pro gi type ta tarokto no haitar ga di you need this ko system darkar kani skill darkar kani the product ama phajana choose to wam darkar kari result no nang pido sa affiliate marketing to na mi pot ka yon man ta ba ko result am ju pi se ba ko de ko system jina kai darkar lege amatam da sign na ga sida landing page sa gi se sigi sa ko this is also a system si darkar tai ko myam ko si khoina sida ibiro ko system da number 1 da khoina darkar tai se kai no amatam da landing page am darkar tai मैम लैंडिंग पेज से हमको निंजंग बिरो को कस्टमर की करी मैम कई बार लैंडिंग पेज हमता सीधा हमता कमेंट तो रो लैंडिंग पेज से के दोग देनो ओके कस्टमर की इंफॉर्मेशन लो दुनी को मैम को लोया को अदेगी मुकेश को अदेगी लशम असीस को ओके ko chan murang them details khang na ba ko data lobum exactly ko chumi ko manisana na haido ham chumi ko customer gi details lo du ni ba okram ko lakshmi santi ko ado myam atopa yogi myam sidu khar kha yengo myam si sengo ba noi nga si de gi di affiliate marketing ado haira do ni myam I promise you when lora ko da mun nok minna si ko myam oh spine to bra da hai ki ge ko silere मैम हुजी बुक्ति दुम ज्ञान ताई नत्रो ओके ऑसम अदु तारगदी सिदै सिदा आई सिस्टम जे के दरकार उके एम तम द लैंडिंग पेज को लैंडिंग पेज से सानबो को न मतम द खोइना वेबसाइट हम सिनै system.io न सि फ्री नि को मैम फ्री द जु लै पेज द जु लै बा को आई नो हरन सिदा फ्री हार पेज ने न मो हार कनी को पेज द जु लै बा अदो होपो मतम ददी को डोंट इन्वेस्ट मनी इट्स एब्सोल्युटली आई सात्र द सु को हुजी आई सात्र मोइ जु लोइ सिनै को आई नो जी फ्री द रिकमेंड तो ने हाना सिदे पैसा खर ताला को नंग का पैसा ताला कांदा यस आई कैन इन्वेस्ट हर कांदा तो कैसु काई दे दुम ले
second ko kaidoduno hamtamda customer je laaba matungdeidi nangne moigane wari sanabam darkar taiba koi communication na ko sini ko pro naga tatli mem je wari swan sandabida product tak yonjali je koi di du tawroiba kaino id result pini aina yonjariba potsigi mangondane nang sigi je kanagadra kan mina nangi gym supplement je hoji akhoi sidayida ko mapunsigi gym sanadaba nupa amda supplement yola leigadraba sungai leiroi ko leigadra mana harkani ba ngorbo ne gym madde khoi sanadasu yade sanadrasu yae khoi dum phar leire ko pambo mudi sangtang chaw ko thaina viral lamsu ure kai viral uge da masaga di sangtang chaw ko horkanu he akhoi da horadi thengnar si viral da mya thengnar ba ping bud he kaina pambom na sangtang chaw ko adugi am leibani ko adugu muda supplement yola di phak tai ko aduna akhoi communication je aduki mati ki ne business da communication haitraba ko you will be failing high chances of failing yamoi ko sidais da akhoi di smart oiba mi do oiramnina ada and sure tamamnina kayo ngasi de dum smart oirane ko mya si yong landing page da ko nangi sigi landing page ki mathau sida nangi customer ki maming lorni magi phone number lorni magi email lorni ko si ahum je hek lobaga ko nangna ki doge hamatamda example am harkeba noi myam sa YouTube channel lo yenga la ineba like ko actor YouTube channel je la matung da WhatsApp ki link je mo ta click tong ni adu yi WhatsApp ki link se ko hamba horko matam da Manipur de simba landing page kari kra je ngau ni na WhatsApp ki link je on thok pune khar lai han bai ta ko WhatsApp ki link sida noi myam na click tok salaga je khoi gi WhatsApp ki group the ultimate marketing game plan de noi plop yawi ne yawi ko myam adai di ke dore hek yawbuga khoi sanskar me tok salak da hojik noi manung sang amne hage good evening ko myam thajari welcome ko khoi correction na ta launa sanskar tor mani ba towi tok de hek sang puga towi ko adu ai ke de no communication to ini ko adu da ina haram ngani ban ai gi team de gi noi any khoida reach out to biro hena khangning ba adu khangning ba hangdro direct pot yonjan ba nei na yonde ko hana smainga wari watai sanadana hojik aina go hojik program ma takchai je si kai gi no ham dam da nangi apam pam da ai khang tu ni mioi ba je sum loinara di trust hengala ani relationship se mani si loi thar matung dai namu 7 days ki program mo free dong pisan do ne noi dum la ni go 000 la la idro ko yengo ba sidai sida sumyeng se ba aina communication horeba noida communication ho matamda welcome everyone ko welcome khoi community sida noi any problem laiba matamda khoi da reach out to biro ko aigi number si lare adu lare da lare en khoi ham ni ko aigi rule lam lai ko aigi rule che kaino ham tamda I will over deliver ko no matter what ko nang paisa tan gera talogera ko future da nahak na kanagumba amda mateng thamo iseng na pang abo ko nahaki customer do na pam iba result do phanga aba ko paisa su soi dan lakani si ko bigan paisa tam bai se logic ama hai ge ba nahak na kanagumba ama ko mateng pang bigera service bigera pot yon gera adugi matungina mina su paisa thiar kani ba nangna kemta yolorno service su pirorno mana paisa thiar kidro thiroi ko अगरबत्ती सुम हायरगदी यागद्रा हलो साइदो बाजार सुम कोई दुक हाइबी कांगुदो को दुक हाइबी कांगुदुदा सिंगमो पोचे यावदेबा कइनो मोइदी ट्रेडिशनल बिजनेस ने म्याम को बाजार दा फम्मी म्याम दो खले लो शेरकनी बाजार याम चलम मरोय को हुजुकांदे खरबुदी दुम तांगाई फदरगान चटपोनेबा हुजुकांदे नंगी क्वाइदगी नुंसीबा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिनी को म्याम को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेबा मानबो नि को तुम मेगोल को सी आंथिरानी को सिनी को सी नो मतंग पायो नोबा ngau chen dana internet ka je hapur no ko
depression ga na da buga aur ko depression ga na do ni myam ko phone no tam pa no adagi kano ga se internet ka se ko thao mari internet thing no ngau ri myam do as Vodafone gi adugi adagi as akoi as mi gi kano do kari ke no hai da na adu do ro khara yam ko chen na chen na da na mi yum da Wi-Fi khara pai ge adu pai ge ada pai ge na ko viral ga jom sakra bani ko adu ge nung ti sum Wi-Fi pai la e na ado yengo bo nyu ba aduna akhoi di customer siga communication tawdaba yaroiba adu number 3 da paisa se kadai de leige hematam follow up to leigo ma'am aina sales tawgiba mi khudimakti ko follow up soidamakki tawniba follow up si tawdraba ko nangi product se mina na ai kanum haige nangi kadawai mina dum ningjang deno why should anyone cares about you si ningjango competition aduki matik wange kaigidamukta nangi product se mina kaigi care tawdeno why should anyone care about you aja isane sadu question hango bongsi aina yonjariba product ko maunda kamaina ningjang hansige ko noi huji pude ai wari sanamne hoi nungdang ni pa ningjang ani ai ko ai ji log na ko tana taw mam ja ko hayeng bo dum khara kha ningjang amni ba adi tha ma ni mu khoi webinar taw ro se ba ai dum kaw dum kaw ni kaw ni ko aduna akhoi di kai no follow up as a si ki ni ko myam si business ki si kaw be de ko si beginners na tawroi ko pro na tawroi sumam to yawroi moi de aduga customer gi ne khwai de gi maru or se kai no ha matam da myam magi apam ba needs si khang na dong mi ko adhi magi pain problems magi problems na kai no magi desires na kai no ko si myam se nang na khang da kan da kai no nang yon do ji bo myam amta khalun ko nang sai gi Facebook da tor pa yon jan ba pa yon ba adu mai na ta ba myam ko adu di yamna boring sui ba di pot khuyon du di ko khoi di customer ga pasana wari sanaraga okay aina si nang na pami do sini aduni adani hara kanda ai last sale da we smaina ni ko myam thajara ani trust or sum wari watai do sanarak tar ga e nang na kaino pami do kai machu pami no ade size na kaino adunu kaino adana kaino nang na pam sina kaino pam sina kaino pam draga di nang matam manghal ro ko sat law na top level am da move to bi ai ko myam si lere ko product choose tore skill tore ko adagi amatanga ham ge myam market si budi are ko myam sibuk ta ko ini noina huzipukta myam aha moment amala ba affiliate marketing ase smai aduga kanum ju haige ko ai yo ina di ko adu last one hais aduna last one haige mi je sukang khangan da vida affiliate marketing to ya ba sukang gang da vida ko ai da satra da ina affiliate marketing to we ko yo lo matung da moi da budi pre da piba man one aina karigumba ma hujik matam da ko aina karigumba adu last haige last one haido ke khoi myam nok se bam yai ko okay hujik pukta advanced affiliate marketing da khoi ke chang ni ba product ama phajana choose to bam darkar tai ko product tu na kari result pi ge as si khongo ba affiliate marketing da ko matam da what skill you require ko basic SEO om chang ani Facebook ki advertising haigera Google advertising ha the Facebook to ro natraga Instagram gi reels to gera ko yes so the Facebook to matam da si ni dum chap manai ko yam lai adegi si ma traffic generation am si na si haigi matam da yar ne me ko sidai sida nang na nom da lupa chawwa thadara ga ne ko nang policing ahum tan gi ko sigi profit margin de khanbiyo ba si en zum pick na har bane ko aduga system dana kai kai darkar tai landing page sabam darkar tai communication tawna matam da nang ujikti ko phone da tawgera adegi email da tawgera email tawna email gi sequence am happier lor ko ado si automation ngatani am lai copy paste ne similar ado si mari je darkar tai ko mem affiliate marketing tawgera matam da yo ko ai am samba example ama ai har ke do mem akhoi gi kano se class se
Noi kamai tawrige skill gi matang se amukta haibiu please haido lore Raju ko Raju skill se akoina Facebook advertising nang fasana haijata ko mi pork se traffic generation ai amag tang leite dama am lai ko it has 10 traffic customers kamai pork to know have my source man de dama am lai ko say the influencer media lai 24-hour traffic lai amag tang hai matam dana you are enough to do this affiliate marketing. Adong asidi affiliate marketing gi class dina aina affiliate marketing loina hena focus pi ge bang asidi ko adu noina particularly skill ama hai taragadi ko ai skill duma next webinar gum dai talk okay adu tardi huje ko sida yengoba pro na kamai towi beginners na kamai towi adu bukti khangaba ma'am adu tardi ne ma'am comment na DID namte yoko think nam DID ni kay ham do male nam kay ham do male DID is anyone guess the wrong ta DID is khoi londa ni go ma'am ai chap krabo DID ko ma'am or is it DID is ma'am kay on do male okay ma'am DID di ma'am ina reba ko ai hakke ko ai satra na haido kre ko dandana dan na ni ko ma'am amu so harau ji ke droge don na thinga idana amta dandana dan na namta ko haido kre ko tho na haido re ko ma'am sum hak su rest to ji ke droge ko sile adagidi ngasigi ko the most important aina sai sigi beginners na kamain towi pro na kamain towi advanced na kamain tok to no have neba aduga sidai sida number 1 da ko kai lege ham tam da picking a market is sida ni ko meam na kien doise namuzi any industry maharo any market amharo competitors 100% ko lem ni ko India ko world India gi manu hadan tre world level thok ro nangi product tu gi kana gumama someone ma soinam kilem ni der modro khalu ni sidai sida market choose to boje yam lui ko sida khoina kai doge hamatam da sen haki niche clarity je sida ni ko myam na am kenai je aina YouTube tabudi amadi yawngani ko niche clarity je niche clarity sina kai no hamatam da ko yam specific oina ko mina business to matam da si pasana clear oidraba ko he or she will be struggle for sure ko nangna problem solve to do unique problem solve to ma'am ko market da tholko matam da mina hotel phamene to hotel phamjan manataba sai chicken ge yon gen have do adamai yola di aroi ko mina chicken yon dar go chicken ji da kamaina khenan siga adegi local gi pada ame ta haroba local pada yon ma matam da kari no banang na problem solve to do se siana khalo problem se machara problem se achobra ko nahaki ni se nang je kana no na market ta tholko matam da unique oibam thon se ma'am ko you are a unique person sida ma'am ko yobi ma'am se Singh Mukesh ko Wakong Krishna Thoibi ko Lutangbam ko Punsiba adegi TP ko adegi Ranjan ko Deblaw inam ko sida ma'am ama yobi ma'am se ai ko ta hijage ba mina pokora yole na pokora yon ba mina bora yole na bora yon ba mina dukan pham mina dukan phamjan ba adu tadi ke dora you are just like everyone else nang kin thingai na da moi ma'am do thingai na ro dro tan dro da ko nang customer Manipur da nang pick crab du da akhoi masen mo customer chingna ani ba chingna ro dro ai la o nang gi la o adu la o adal o adu la o khoi masen da chingna matam da nang pochit ba handar ro dro aduna ne thokpa matam da di market da thokpa matam da nhak se yamna unique or thokpiro ko sidai sida akhoi gi gym gi supplement o tar su ne sigi supplement ja charga kai handa no belief akhoi Manipur da de du na te ko gym gi trainer haiga din loy right ko
जिम की ट्रेनर है लोद्रो लो सब कुछ ने मान तखार तुझे अदुगी डाइटिशियन जुमा ओसलानी को डॉक्टर जुमा ओसलानी अदे करे एवरीथिंग जे मा लोय ताक्सलानी ताओद्रो को अदुमाइन तौदेबिदा डाइटिशियन है तारगदी डाइट तुगी मतंग फजना खंगबम दरकार ताई मागी स्पेशल होय जिम गिदो फरे माना योट थांगप्पा अदु थांगप्पा अदुना एक्सरसाइज ता लाए ताक्रा अदे मु सप्लीमेंट की मतंग दमु माना चारो नि माम फाइजा अदुदी याम फबने एन हाने लास्ट द कइनो माई कमीशन मु थेलमनी को जिम ट्रेनर गई सुम को जिम ट्रेनर याव जो सौबीगनु को असेंग वरी ने हाइजे अदुना कमाइन तौगे हाय मतमदा नहांगना सप्लीमेंट की योनगेरा को अदगी चिकन बु योनगेरा को अदगी एनीथिंग योलसनोबा मयाम दगिना तक तक लंग लयु मीना हाना ऑलरेडी तोम तारगदी को अइना नोइनगा हेंवा 7 days चैलेंज शॉर का नाइ फसना ताकेबा कमाइन तौगा यूनिक वर्कतनो नीस क्लैरिटीज को सी नो मता ngasi हुजिक मिनिट कुन कुन थ्रा जे ताप नोइ ग्यान तारो सुदा तारो को अदुगा सिद मतम खदंग चंगेबा नंग बिजनेस तुगी गोल जे कइनो सब स्पोक का म्याम लयबा अदुना आई मनुंग ताक्सगे को 7 days challenge सोलम की ताके अदुगा थोलाबा मतुंगा नहाकी मार्केट अमा तोआना लेरनीबा को यूनिक ओइबा को अदगी नंगी सिदा ऑडियंस अमा तोआन पोलानी को सिदा ऑडियंस साइज को आई गनुम हाइगेबा एफलेट मार्केट नोय ओला उबर खामनी तारे को ओला उबर लोय तारे को ताई को ओला उबर सेंगो ओला उबर गैसिना मोय के दोगे हम तमना मोय से ड्राइवर ऑन तौब्रा तौदे को तौब्रा ने तौर मोय को अदे कार मोय की कार हुजिपुदी मोय खर लेरे हाना कार अमत लेयु नते लेते को मोयना मयाइदा लेत्रा को कस्टमर गा चे सिदा एग्जांपल हम पीगेबा को लेट्स से सिना कस्टमर वाला से को अदगी सिना ओला वाला से को ओला और उबर वाला से को अदगी सिना गरी ड्राइवर वाला से नहाकी सिगी मयाइ से सिजा सी इट्स यू निको सिनिको एफलेट मार्केटिंग सिंपल कॉन्सेप्ट मगा हाइगेबा मयाइदा लेसिना नंगनेबा खोइसिदा ladies and gentlemen go hero heroine मैम से it's you को सिना नंगनेबा फजबम था आपके को ओके मैम नुपी ओन आपसे नुपा ओन आपसे अनिमा हापजी को ladies and gentlemen है मिना ओके अनिमा आपसे लगे मैम इंग्रो मयाइदा लेसे नंगनेबा को सिदो ना हापगी सिना फजर ओके मयाई की नंग ले लसे को कस्टमर से नंग न पुबिरक्तुनेबा ओला सिन पुबिरक्तुनेबा कंपनी सिना को अदु कइनो ड्राइवर इज द पी दुनि को कस्टमर दो पोरो को कस्टमर से पोरपा होना मतम द ओला न कैसिनै म्याम कमेंट अप द ड्रॉप तरो कैसिनै कस्टमर से पोरना बो होना मतम द ओला उबर न कैसिनै को मैम कमेंट को एडवर्टाइजमेंट है को सिस्टम सिनद्रो मोई एप्लीकेशन दो डाउनलोड तौर मतुंग द नत्रो एप्स एग्जैक्टली को अदु कइनो सिस्टम चुम्ब्रा प्रो निको मोइने फ्लेट तौ बि खुतौ जेंगो मैम को ऑलरेडी मोई एप्स टू द मोई कस्टमर मैम जी याव लेरने आई कनो हाइगे अखोय जु व्हाट्सएप ग्रुप सिदा आई जु सिस्टम मने न खलसे को सिदा इन वेबिनार तौदोरे लाओ हाय मतम न पता कापइसे याम ग्यान ताब्रा अदो मोई एप्लीकेशन दा कस्टमर मैम अमा नोई फोन दो यावमनी बा डाउनलोड तौर यावद्रने दिल्ली दा लेबो कांगुदी ओला उबर नि को नोई ओला उबर सिदी ड्राइवर ने हाय ताय नोई मैम आई जु ड्राइवर ने नत्रा मेट्रोपॉलिटन सिटी दा लेइ मैम दी ओला उबर सिदी कोई गिदियो नो याम तोंगमगनी को नोंग फादो नत्रो गिदियो डेट का चपदा नोई हेरोइन का पूरा कांदा ओला दा ऑटो गदी तोंगमोय को
Kano daga AC manung daga laikhatlaga hagidya. Okay. Sidai concept se yengo. Customer pro na bo khona matamda moi customer dugi information yama hana lor moidra. Lowi ko. Lowra matung da kedowi data ma'am da loy nama paira kanda moi bak launa ko customer na order to ba khot ba search so ma'am da khudak da system ama yaw ba suya yaroi ba. Ko si beginners na yaw moi pro no yaw tar do smai sana roi ba si me ayis. Yandabra. Adai ke dora customer hack pork ga driver da se lowro ola je thabak tawra tawr moi ko paisa di mai dum phangam ni ba phangra sini ko ma'am naga drop service ka do it's a part of this ko sidai da in a flecky concept se pusula pwane kyan tabra adagi amaga zumo ha ge ko si customer same thing ni ko si zu mi ngo Amazon mu ngo ko adai ke dora customer tawra customer se pubire ko si kanu hairo ne seller hairo ko sorry adai si buyer wala se yan tarba Amazon ga yoli si ngo Amazon ju system changi changi ko changra moi concept se ngo moi customers already no ju si Amazon pai de mo hajala anu ko Amazon online delivery di ma'am tarong ani ko aduna sidaida moigi information je moi loi layer bane moigi system du da moina khoina landing page ha bane moigi na mu application no thor ko ne ma'am manadra aduna Amazon na ke dowi ko customer ma'am se layer ni na moigi sigi buyer da tak long pisa sigi customers na kai no amatam da moigi di kai hetani Amazon da pot yon gen la ko mi ma'am do ko buyer wan gera seller wan ga si on thong na su dum yare adu ki matik moi systems da mi yaw lai tar di yam la handro anyone ko amazu haige ko customer am so haige ko ada isina kaino Airbnb ko miam Airbnb tarba ngak kadum da lai khairu ga doge tar de sa lona tadri ko okay sis na kaino amatam da khoi hotel noi kanu di tar mani da khoi gi kariba oyo ga du tar da na oyo gi hotel tare ko Airbnb se mo aduga sisna moigi owner du ne kanom haige noi ne ga mapan lam daga chatla kan da hotel ga book to matam da oyo adagi Airbnb kaina ko moi hotel on do na te ko moi na ke do we moi system am le mani ba ko like landing page hoigra application hoigra moi customer gi information me am already hana moi thamam mani Wai kai de no advertising tawgira amma tawgira por aga mo store lor thang mani ko adagi di when someone search in Google ko Google search to matam da keyword asaina SEO ga habdo ko adagi Google advertising or Facebook tawning ba amma tawro ko advertising to matam da mo di already market advertise to lai ne kana go mam na hek check ko matam okay na kanogi hotel am to book to ge khai matam Airbnb da ta on to matam da Airbnb okay price la re mi kya no adu moi no to be ni ba adu go owner dang pi do ni system nga ta ni go ma'am moina sida yum saru do nate hotel pasam te invest to nate just one time ta ne mo system do build to ta ni ba hok pada di ko customers ga wari sana moi sana dro hotel ga book to matam na tik mark to dro price adu gi ni ada gi ni ka harga lunch ki absolute breakfast ki absolute kaina adu mi am se loi hapsal la kanda asagi hotel gi mapu du dong pi bon me yarba so this is a very easy concept of pro affiliate marketing yam lai bi da haitai ko sumaina pro in affiliate or kem sile de mo moi me am tor na id paisa ju leite id system ju kamai build to no adum ba khan bam ta haibiro sidai da ko think kana think sa TK and biro ko ID paisa ju leite kamai sa do no adu to do no da to do no hada type on the comment TK ko adu me am yorong mani sida okay yenge ko awesome fandom ko
Manisana ko atopudi amta iraktre koi kangu se paisa paibam ngata or malida sabai ngata ngar male ko system je akoina build tawdaba soya deba ko okay ritang ire ko awesome adu itardi ai haijarage ko tike punsiba ko punsiba adagi debrata ko koi atopa koi ladies ma'am jidi paisa loi par male aduna hengdagi application mamam san tare ko okay adu itardi huje koi yengoba aidi paisa lekte ko sina number 4 da mu irage sina number 3 wala se sing biro ko number 3 number 4 sina kaino nasagina product ama on to ko ado aigi recommendation da highway tadi digital product ama on to view ko like information gum ko aina si on to matam dana ko noi si amazon oigara oigara ko aina yonjariba pot tugi any product tugi ko ai moidana complimentary pini ko complimentary product hai dai asai angonda chicken yolo chicken do thongbo no yonja ara na traga fresh on yon tar ga di complimentary da aina affiliate marketing je ke to we ani kogi ginger garlic paste kai do ko adu yon sam dum lei gini adai kari tej bata dagi leidane maru marang adu gi ma'am do complimentary on yo mam tam da lei oidro ma'am ta khalune ko adu maina affiliate marketing do do ne ado ai ona di huziki matam da 2024 da di ne ko sigi affiliate model na chagadi work to roi ko ma'am nang pasa dum taloi ai ko kayino hai tardi you're my student I want you to make money ko follow this blueprint you're gonna make money ko beginners na to ma'am to no huzikti affiliate to ge hai tardi ne adu ina sai si hai daw ne ba ngasi dai di khalo ba mi gi product yon banai do nang on the control ngam banati e si ko mi gi product to yon biar mi gi mina to haba e ai adu hapning de adu toning de da toning de nang control ngam bro ngam moy ko aina ai satra da aina kamaina affiliate marketing to ge am ta hana fazana takpi rani bai satra ge sida landing page sawa matam da aina moy da hai ko sigi pocha kano to landing page sawa matam da sigi system.io se noi layu sineba domain su layu ko moy da dakar oidra landing page samatam da system.io darkar lay not only that akoina domain ko nangi website daga ai asur.com sur.com adu.com ada.com ada domain am lay done ko adumaina aina yon ba matam da moy jamta khangowdre ko aina affiliate marketing to lore har kan ne moina gyan taris ko aina link to da adudai click tawar lay go har matam music lora kan da okay na moy loin ma gyan tain gyan tabra kai aina kamaina affiliate marketing to ge matam da kanaguma ma phazana wari sanabiraga magi darkar leiba ko darkar leiba means mana pamjari ba magi journey do da magi result do phangna bu hona matam da ko complimentary win pi one ba ma leidab ju yaro ba dum du de adugi affiliate marketing duga agarbati haiba duga kanani helakani khalo look at the difference beginner oigera pro oigera ko aina isana product ama on tawraba isana ko nang haijari bas any oisanoba cooking gi oigera ko khoye maitai gi da hargana uti asang ba idi am pam ko adu yolo amni ko mi am pam jabne ba soi ai trena nupi gi di uti asang ba to yolo ko lai gi ni dum pam dro aduna ko hoje khoi manipur da de hairo ga di kitang sorokani ko mukbang gangu jidi challenge to ngamroi ko moi de viewers ka ti yamani ko moi gangu de sak je da puthoga khutum muk chaw me ta yosan mi do andar ba ko se mayam di lage ka hai dai na ma dum sa ba do ko adum lei ba aduna moi di moi da lak po audience ka akhoi da lak po khenai ba moi na kai no ha matam da moi di advertising lak tra ga di moi si ni ko views khar na di yaroi ko yam ngai ba application ni sim tam yam download to biro do ko pesa tam ho biro ka na ko am nei dana
mateng adumaina tawdo mate kodi ko VRO okay product harm complementary oni complementary da ko complementary 1 2 3 si na ai ko kayo hala ke ham tam da multiple stream of income ko kay doroga affiliate sinaraga ko sumaina tawba affiliate marketing ji di ko nang punchi chupada ne broke chat loi bisi de ma'am yan dabra si salo nang na ujuk pasang taningi do passive income da mari thokna tange hai do nahaki product ama on do bahan ko ujuk 2024 ni beginners na tawuduma yaroi pro na tawuduma yaroi first you need to own a product nang information hana pi habra ade customer da kari gumba amadi ko nang pasana tapiyo ba nang jina na bridge oil over sai sigi ola uber da moine bridge oil je smain tawduna nang ju chak manana mayai da bridge oil over you are a bridge sai jaina sida ko sigi bridge si ko gun ko nang je mayai da leidune ba mina broker hagira hiding haise jono akhoi kano jidi ko methodology di moina khangoi ba si ko mayai da nang leiro ani se na kaino customer holo amaduna owner holo ba ani je khak nangi mayai da nangi bridge da gi samna se ko sumaina to web marketing si khar lai thora abo ko sidai sida ko paisa tingadong mate my friend free da loi to be si mams aina husi haiba tool se ado aina ai satra da yon gi matam da ko ai smile lo yo le ba ai system do lai lai salo na ai han haide noi anyone ko ai satra da noi na khangbo tar ga di hango aina kamaina affiliate marketing to wi hedo hana phasana takpi bane si darkar lai si na nang ngona kai kana gani smaina nangi journey da su nang na kari guma ma pamjari ba result do adu da mateng oi ba pot ne ba Amazon ga noi da complimentary pisala idu di Amazon ne pot noi da makade da tik long ma hapchal tro last ta pisa thiram dai da ko adu yemo ko complimentary co op se mo ai try Amazon de moina bridge oi bai ne ba si bridge ko no myam ko customer na akhoi ne ba natro akhoi di kem khangja ba na te da moi da changjal lor ga Amazon ne lila sanari me myam se ko sile so far so good ko myam ko kano da aha moment ma phangtar di ko power na tai biro myam ta ko si sida myam umtang comment sida affiliate marketing no na han dei khanjaram ba do smine to dong ni ado ko myam power tai biro ko isum things again all right ko sing ko fandom mesna adigi punsiba ko Raju ko Dusan se yam thingnare ko khoi kano su parisana su bikas su ko digi thoi ba su all right ko adi assist like ko power mukesh ko josila ko digi Lakshmi Santi Nivas ko Nivas udabu kuire Nivas khar yauji ko de gusilina okay awesome ma'am ko it's very excited uzik 2024 ni ko mina affiliate marketing course yola pomatam da laigano ma'am aina haiza no insibai ne ko nang fail ni system build over hector mi ko traffic generate over kari no nang to du so am da khalune beginners ki do ningsang ko aina huzik sigi je aina saino da blueprint pige blue si ko nu ko huzik sini ko manipur ju yam tong nei je ko broke chat ke da ni ko si ju ni ko amani ge yon gadra sidi kaino trust factor ma aina sinaba product na ta yoni ai concept am lei aina sinada ba product amta ai kram ta de yolo kaino I know that company very well aina yolo ko di company do decade ani ge surapa amma ge suraba market adum le pa mi ge do ai adu ta yoni ba adu na te bidang hatangi paisa ko lupa lising amani phangbagi ahum phangbagi adu oitardi nahaki reputation do mangakani myam adu gyan tabiu ko aduna mingon da pot yoninge hai targa su ko hatangi yon da time pass to wono aina sa have do business hai targa di ko
nangna treat tawbado hujipui nang hobby ne na dum khalu kasu kaide ko aino hujik takchari ma'am se nang blueprint ji yanga go okay ai product se kamaina create tawduno ko tuno fasana khalo khala matung da mingon da complementary ne affiliate marketing ai word di complementary piba haiba ne affiliate marketing haiba ai ma'am yarba so now bridge market analyze bridge se kaino khangi ko sa mayai da lei ba mi sa nang webinar bu taw se aina noi da webinar ga to so noi da takbiri ne takro ko khaler mu podium chalak tuni go ma'am dai yai ko se chamana duini se noi jo hang wise mana customer go wari sanaraga ko nang jina bridge se le kan da amu yo duini ba pot se chi am maru we bani ko adigi number 3 da golden sequence sai ko ma'am kai go no mane sanagi sequence go no man golden ga heriza no phet to ri di sanapun ba da jo ko sanagi jewelry ki kano nati ko ma'am sidi sigi sequence se kaino ha matam da ma'am biro ko opera sequence ko eba nangna mi ga wari sanabam sanar ko matam da na no mu da plug lotion gano ko you have to be smart ko sigi sa koina golden rule ai sa si am ru ko ma'am hamba da na mioi ba sa ma'am nang kai lam dai no kamain to no khop no hamba intro ma dum ko tong na ai ju ek ho ko matam da asai introduction nama ma'am da hek ho yu to gi ho buga ai phone jam te layu ne hai mo ko ma'am hai ran to introduction to ri ne na ai gi ming tompo ko wi ai class 12 ni adagi ai graduation adu dagi lore ai huzik ai smainta adu mai na ta ma'am huzik nang business da la abni ko oh ai gano ni sigi proprietor ni ai sigi md ni ko I specialize oi nang sai niche ka do hairoba I specialize in this ko I will give you this results ka nangi designation do hairoba hi my name is Thokchom Surmangol Singh founder of Distinction Web Services I'm on mission to help 100,000 youth to develop their modern education to develop their skill set by using my 5 pillars of success. Number 1, traffic generation. Number 2, list building, communication, conversion, and tribe building. Once you learn this, you will change your life in the next level for sure, no doubt at all. Laidana smaina nangi mission statement nga just smaina hide neighbor. Ni go wais na matamda. You have to be professional. Ko hokpo matamda ID beginners ne ID expert na te ID zero level ne smile later next time la aroi ko sma aroi dong ne ko mapan da thola age hai tari ko nang je asidagi you have to pretend as an expert ko nang na di khalong ai kem da hita bai kama expert oi dino adu nang pol ko numita expert na thela thol pro lai bakta thokte ko adu di ka dong ne nang na pamjari ba topic tu da na nang research to bum da ka type okay I need to study ko like pau ko adagi noina khangdre na community da sarsi matang di kamai hai duno kamai tok duno community thami do sum kanogi na teba jabai na teba ko nogi question le po me am do community da drop toro ai gi team de ro ai no ro khoi changsal aga okay na in dos mind to ro adu direct mind to nang kam progress le gi on hapta am da ko adu gadi content ga sembol ta na YouTube Manipur am like go content sama YouTube da tholo dum phawni aduga alignment am chalo ba khoi Manipur di kaino ngak le mubang gi doksalakani ngak le kaino viral gi mo hapsalakani ngak le ga ko khangde Manipur di ko smaina leite ba nangi align nang je kana no na hujik nong na ai nak talak mon tamda marketing tammoge kanom tammoge education gi oiba am khalom ngani ba ai nak tala ga mubang sa ba tambi ke dai ta oi ko ta kadro chak to khom chong lo khot lu ga na ko adum madi har moi ba ko that's a big difference adum le introduction tore second da kedore ko intro tore mina customer sida ma sa ko wari je phasana sana ka ma check tok tho re-qualified or brand qualified or brand di kaino am from da nangi product tu gi qualification khadi lein ma je leigadra leirodra mana ma di pam dress kamain to ni khot kani adu to ni ma ju jik pasal le tre khaler ga follow up to ge khot ke ko si to dong ni ko men pre qualifying question ase anoida ai ngasi secret am pitoke kari secret no ha matam da ko me am to conversation ja mi yo worry sana matam da na always
nangi customer na lead to no nang na lead to you have to lead the conversation ko aina conversation lead to na ise kai no am tanda lambi do path to customers the step number 1 da si chalu 2 da si chalu 3 da chalu nang na ta ka dong ne ko aduga number 4 da kai doge ha matam da you have to ask a very ko good question si sales store ke hai tar di question hangba phasana haitraba nang adum war dong ko question phasaba hange har kai jang sa ge de hojala ba to obani ko adu ma to obani ai sadra ju ham ba hok matam da yawi ko skai jang sa ge kai na ko adu kari mai le na ge ha business tu ga adu to gun ko ma si le adigi last ta ke dong ni number 5 ta ko customer se ma ko care to view ko support to view ko adagi moigi leidna problem moina palli ma'am do get to nang hangdu pio ko si manga ji kitang ko ai rule da smaina to ko ma'am sine na golden sequence size sales to ke hamatam da na che hana mingon da phasana introduction view ko introduction pi ba har ge hekta ai ming adu to wi ada to nangi journey do kitang mingon da highlight to biro mo ai just my for ko hokpo matam da basa wana ba ngatani ko journey mate ma haibio ba ai mission sina kaino ai no hojik ko entrepreneur hoi tardi you have to be mission hoje ai mission dani lai se nang na business tong ningi zo nang mission nam lai tro kana no ba nang na help tong ningi zo kana no nang na serve tong ningi zo think about that ko business to gen to lai do mission nam yor to lo ba nat bi da mina tong nei na sana yo le na sana yo ba bora yo le na bora yo ba adu di business na te ko it just transactional business ko ba ado I did talk there ko if you are my student please don't do transactional business to ba si phone ja ma yon ma matam da matang tha su nang hanjan yon ngam moi ba ngam modro lore phone mu kya lai dino chahi im da sina ta bi de nang temper glass to ai ngon de layo ha matam da lai be chance wang dro headphone ge pisan ma matam da ma mangon de layo ma de spasana wari sana bani ko moi di am care to we ni customer ye support oro problem oro adu dum nang get che hang dro kani customer ko sijma sales tom dai da phasana care to we ko myam golden sequence ko no sile do myam ko last ngasigi programs ye roibo kayo no mali myam last kids anyone myam last kids kayo no mali comment them the thabiro udna myam comment amta thabiro last kids kai expect to ge sloi khangna re ko have fun nai je myam sini ko ko ji kharam di tam gre ko aduga sile ado myam ai konom hajege myam gi kono toroke ko uji ko Q&A hor se no ji question na ngon da hanging ba myam ler mani ba sai dai chung ngange ko noi so mo uji to bi ado myam te video to on to view ko last ni lo shalab ni uji ko Q&A to se no gi question lai ba ko ba myam video on to biro ko ya ananjoy anti eng jage dana ananjoy widabu ko re Suchitra ko adigi Chan Morang Them Rangila ko Kiran Wangjam Jakim ko Max Hamlet Robertson adigi Albert ko adigi Debalan oina Mukesh Konsam Punsiba Thoiba Maitei Ranjan Thangjam Tombisna ko Kaisam Ranjini ko Newton Benisori dagi malengan ba ko myam amta videos amta on to biro ka droge please amta ying jage yes doi lai ko bikas ka je lai ko de kiran su lai kiran udawam kuira dagi koi Stanley su lai Waikom Krishna Madam Beni su lai ko Madam Beni what do you feel ko dagi thoi ba su lai ko myam video amta on to biro koi loi dore ko lo sala je to misna su lai Ranjan su lai Albert su ahan ba mali ko adagi Rasni su lai ado myam loi bu yo bio ai gift am te pizza ge myam yav natro ko ado okay awesome ado Mukesh Konsam ko Beda Lashram ko atopo geise mai mut pada oi loi chingar ba khangja ai satram nei jai ko mai ta mut class pu tawde mai ta mut pa ko
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ Q&A ꯁꯦ ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯁꯔ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯨꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯔꯛꯑꯣ ꯇꯥꯒꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯖꯔ ꯍꯪꯗꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯪꯉꯛꯑꯒꯦ ꯈꯨꯝꯃꯛꯑꯒꯦꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯛꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯒꯣꯗ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯅꯁꯦꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯤ ꯊꯔꯛꯑꯣ ꯌꯦꯡꯒꯦ TP ꯑꯈꯥꯝꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯕꯤꯗꯥꯟꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯇꯥ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯇꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯪ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅ ꯐꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯈꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯣꯏꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯄꯔꯤꯁꯅꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯒꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯆꯨꯝꯗꯣꯏꯔꯥ ꯌꯦꯁ ꯑꯩ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯇꯥ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯉꯣ ꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯤꯔꯣ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯨꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯟꯃ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯌꯥꯏ Good evening, sir. Good evening. Kastam Ranjini ko. Nice to meet you. Nice to meet you too, sir. Sir, I question say sir, I apamba si hana hauserage, sir. Okay. Aina oini buzit, sir. Hauzik say I say content chamber khara hausere, sir. Nice, very nice. Aduga I say public speaker of how Manipur givina. Wow. Yep, sir. That's Aduga influencer ama oiraga information mayamda yonba pameba, sir. Adu sigisi oina koidama khara hena aingonda leigedaba skill haitare, sir. Okay. Sir, sir. Awesome. Siam phazai ko naki kano do yam thagali. I'm very proud of you. If you really wanted to become a public speaker or influencer, here's the aina hamsa. Manipur da public speaker ekta sab kuch janta hai adudi tawbiganu ko. If you are my good student, nangi nisam khalo ko. Manipur da de duna teba. Manipur da chief guest ko di loi khang mani ko. Adu English order English da century kan ba myam unagre na myam. Ui ko. Ugidayna Mantri Mandondasu hekta chief guest koroga century kanjan gidana hekta kano chatkibado viral ga chatkibado. So the question is public speaker ama orke have matamda the first thing is you have to learn number 1 na kayo ni ma'am communication. Communication, confidence adu kay nahakin nis adi kay no mayam ne heta ko adugi da zum tang ngang ngahak le education da monga ngahak le sports da monga ngahak le technology da monga ngahak le amazum monga kari no I kyan ta de Manipur da ngahak le impact da mong phama ngahak le ga kari sky tv da mong phama ngahak le ga tom tv da mong phama ko kari no to jai Manipur da kyan ta de ko aduna ngahak ki di public speaking in what ko kari topic to know Sir, sir. Yes. Motivational speaker among oiraga, sir. I life history, sir. I sum kano tawzaro kanda I life history sidai da base tawro kanda mayamda ina information. Aina sir I say tum struggle khara di I life ta tum khara di thena zareba, sir. Yes. Adai da party sidai da aina nupi kano women empowerment haitare, sir. Sigi matang da aina motivational speaker oiba pamba, sir. Siam phazai ko Manipur da adumaina ga nangnaga tholai je ai yam proud feel dowe ko nangi journey da nang si samna hagda adum ba se koina storytelling su ko we sigis ko life ki storytelling gi coach kai hai ko si sum ba se aduga motivational speaker adu aina kano da hengwai sorry aina Manipur da han ba tholko matam da unique oin tholkani ba ko public speaking, especially for life coach kind. Aduga storytelling kind. Adu nate bida public speaking for motivation. Yam common no idrane. Kano yung ko. Rasni. Sidai sidane ba. Nang na hoko matam dana yam tu na ko mayam na kangan ge hai tar unique oin tholo. Aina
Manipur tholok matamda ai tha ko ai December gi date 23 2023 de tholok ni adu mamangda ai satra ko hana moyan thadok ni ai di Manipur da changakte ko ai adu kuibase ai US ka ko ai foreign countries ngata ai thabak tawi adu natabida aina Manipur changtrisna kaino ha matamda Manipur da kitang chana phatpa watpane aina tawjaisiga adagi Manipur da top company side taragadi acho cho myam nei kaisu masing thibe yani ko moi manga tok su nate yamda hum aduga huziki coming back to kanogi Ranjini gi question du da aina lakpo matamda nhakna huzik yenglusa nangi niche clarity ja azana okay aina market aina public ta aina Manipur sida tholokpa matamda aigi wahi ko aigi story se tarakanda mina motivate ordusa aigi audience se kana kana no number 1 nahaki kanose avatar nahaki person nangi audience mi amadi ler modro mipum kudimak toinmakti taningamodra Manipur da laiba mipum kudimakta nahaki kanose stories ay liru matamda khara amne appreciate torokani karanam di dum yorokani ko thengno ko sidi kiganu ko ngasi sida mi myam sa noida karan aingonda ju si karan da myam yawe ba ai dum ai di kai yam laina thengna ge di kamai thengna ni khanging bro myam hayora myam khanging bro si ge kamai thengna ni ai karan nama dum yawdro bane under ignore na yaro ko ignore do kamai tok dino ignore have word jam chawi because ko sir ai mota sir self awareness se fazana laitaraga di perception adagi aigi paradigm gaina sir aigi paradigm se control to ngamagadi yam laina ngamgani hajage sir ai mota ado adugiduna in terms of khitang khanbam jangida yam laina kamaina handle tawdino ha matamda sumain to you are right ayo ko mana bet comment say nhang hai do to me hell you are right I say lower mesida makhata dum ko kari no ne sinu pa do mangon na ju sidara aina hai to me ha ma dum tumin lai ga ni ko adu natabida mina bet comment pirena nang na kari khang na adu tawroga soiram ni ko myam ko adu tawbe ade kayino nang na adumaina platform amda thola nang mi gi mapol huralu nate nang na scam do nate nang na kana gumba ma mateng paage ko content ga samjadana ahin nungdin nungdang pajama hotna jaraga thola kanda appreciate to bungam driba mahak to ma adum chumjar sanoba ma broke adum le ngani ko phamungda longkha longas mai namang ngani ko nang de do nate ba you are working day and night for your kayino nangi result do phangnaba nang na paradigm ga do ai lesson lay ko ai successful lay aduda ai na tai ko ai kano challenge manungda hojik successful thaba hogre na han dagi aduna mu mindset matang lakani ba ko fazana tabiyaga hoi chume adum haibani sandhyana ga next lay sidi ko sumai am lai na ne myam ko syumbaji de karan nam di dum yawdrobne hoi myam raksida ju ko karan turan nam di ko leidana Manipur leiba mi myam ju loinak kano ta apaba ngata oyo de ka ya doino ko si ready de leibo myam ko aingonda phane am har do ai suang changaroi adu level de kuire ko taina hokko matamda way back in 5 years 6 years adu ganda mina skai khangi doino kamain tok dino adagi platform na thokpa haitrikanda leidana si zoom ju stage ni si na khoi online oi bone ba si ju stage makhalam ne ba natro myam sigi stage sida hanjan ko khoi Manipur di tokro ko I've been doing interview ko 2000 plus student until now ko Philippines aure US aure Colombia aure Mexico aure ko the US UK sidi am common aure ko hoyi white countries English speaking countries side there New Zealand ko aduyuna moi myam mosum wari sana mina adumaina mina khanbadu de ai ngon de usik adudi kem o nang chume nang haido na dum harga mai lo shalo aduna mapan thola thabak toge hai targadi ko adu nang na dumai ngang ai do moi da palabani ko do nang marketing haira bani ko nang jina kai gumba kemta nang na ngangi mam do mina sawdraba adudi watlabani ko mam sik khango
ado mina aidi mina adu harkani ada harkani killer ba business to no ko that's not a adu the employer harani 9 to 5 thabuk to ro ado huziki kanogi Ranjini ko yam phasana ama choose to ro nangi niche sama hana identify to adu gane to hayngoi nang hayra akan dane makhal hapak se huzik horok matam dadi choose one particular niche kai matang da ai life story matang na haksina okay public speaking for life coach public speaking for leidana adumaina hire over not the public speaker winning yam chawdro public speaker how many public speaker are there in Manipur you tell me Manipur da unique over amta hire one ma'am sida yawiri ma'am sa noina huzi pukana Manipur da public speaker and specifically magi alignment am da ngangba tang haibiro ne anyone Kanong sa kahit sa ay try sa confusion kitang laibagin ay na kano tawri sa haiba da soy sir ay na tasing pamza pa sa ay sir pibarel sir sa pibarel ka medeling founder sir magi subconscious mind gi practice ka sa tawzari pa sir ay no mind fazana is research tawning hojik dum tawri yun dum ay ang level do nazari pa sir okay adu psychology human psychology ji ma fazana ay khangninge aduga mind di matang se yam pame aduga ai pame se ai life history si su ani si pam bane be sir adu oi sir ai su khalla kan da karam bane hena ai oi ba sana ga da ba oi khalla kan da sir ai hoje ai na content se mi si su mind di matang da yam ba mai se me be sir okay ado ai kano mahar ke ba at the end of the day whatever you do ko nang music mindset put I am palm ko mindset is a very powerful seems way ma'am the saying na hidron ke motivation ja razim na taw ko motivation ja pung kya chale you tell me si ma'am the ni ko ina hangi ja motivation ja pung kya chat kem ta kumbiro sir I give you 2 or 3 days ko masale sir that's it what about if you follow the discipline result je kana na phamne discipline hela kani sir 100% ko nang je huje rajni kano se ranjini se kano to bra I'm sorry to say this luhong birabo sir luhong yang ani le sir okay adu dei haja ke angang sumam gi ne sa video op ta jaba dong sa marakta okay angang na kan kapsalak pa timing ko angang gi gi select ka leiba ko adagi aiju married man I'm a married guy my friend ma'am ko ai luhong 2023 January dai luhong ai kuidri ko just 1 year anniversary lo idang ai challenge tong na dum loisan gre anniversary do ko koi dum pun mada ado aina haijaning madi ko sida yengo mindset cha ko nangna paisa lerak matam dadi aduki matik nang confident leini bo mi kharam di haini ba money is not everything ko money can make you happiness ka money ba my friend ai account ji crore ta hapio ai ngai tabram ti yeng sage som ge account ne ji crore happening de as ai di as paisa pam de ai ngai jani ge am ta haibiro ne ko aduga nang mang da crore ta mai tha do ko chidane mindset na ya gadram khalum mindset yam ti powerful way but money matters everything matters ai oina di ai term da ko aina mu mindset sa ai di mayai da tae hana na skill da hela ni da na helaga magi journey da discipline ga yauna ai di consistency da ngaw mini ko I stick to my word ko commitment and over deliver aduga mindset ne kyam powerful ogi da focus ai di focus da lay aina kari guma matauge na halaba ko mioi bana kari guma matauge na khalpo matam focus yauktraba ma ko deliver mana tawzaningi bu poto ma ko talani ko aduga mindset ki matang sa yam simple oina ina example ma hijabado angangi hujik serle kuma lerm da khutta paisa amta leira anova ranjini motivation pa sa pom to ya gada ya roi sa
ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯈꯔꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯨꯍꯣꯡꯉ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯁꯥꯔ. Okay, now welcome to my tribe. Let me serve you. Ko adugane aina nonda haijagadabo skill hana develop tobi. Nangna hojik content semido monetize tokthokjeba. Monetize torpadi YouTube ta depend or hinni di khanganoba. It's not. Aigi hojik subscriber lising am chonga chatruk mu kano lei ko. Ado aidi kedowi ko aidi lit ta convert taweba do. Si influencer na hairoi ko. Kaino amatamda mi lising am haise enough ni ko. Mi lising am do lising tare da thiro ko lising am amtang thialo every month. Natraga let's say 15-20,000 charge tawro. Ko sigumba concept jadi skill yaudragadi yaroi aduga hojik nangna irresponsible parents ana do khanbiganu ko life to Sorry, ai ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ 100% ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯧꯖꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯏꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ. ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅꯒ ꯌꯥꯝ proudly ngasi ꯃꯌꯥꯝꯗꯒ kano share ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ you're phenomenal my friend. I'm so proud of you. Nang yani haidi kaino yam confident lei ko kitang ai go wari aham masana nang khoni kitang thak thak ni Sir, kaigino di ko ai dum feel tawi ko si zoom di dai ahan da natte ko si dai hainabi subject ne dum khange ba mi je karino kamaina ngangi no adegi acting tawra ngangi ra acting taw ju dum khudak ta dum phaba yai ko ai ju si experience ni ko si heta ina mi kano je nature je da khudak ta phaba di wa bane ba hokku matam da so hujikti ko nang matha sarurnu ai takjage ko hana skill lamdan focus to view adugana yam thuna ko nangi hujik nangna hujik responsible da account na sum paisa yor kan da di ko responsible yam ti or kani he. Hoi sir ado hujik ai ne pamjaba skill se sir communication skill se sales se sida hujik target ne ba sir. Ai ado mayam kanam haijage communication na yam chauna uradi aduni manipur gi soiris communication je kyam lem do mali manung nam da kal business ki habam lem ni personal ki habam lem ni ko leitro lay sir adagi kai communication ji do kai no hindi gi tamdora english ki tamdora ko ai gi chhatra su myam yauri ko phonics ki ta ko madam benish de ga yaur se ko english phajana ta pani english speaking ko ya phajana ta pani aduga communicate smaina chong no lak nang thengai na da sini haba manipur da na hojik english speaking da su adum lerang mani ba leitro koige kari coaching class adu class ada class ai mamang da su ai chhatra khar yaw bani ko mamang ge 7 days challenge sa ju speaking class adu class ada class moi khar taw bani ado communication harga thola adi ya roi ado Ranjini ngasidi nang han mani ko khuba khoi thengna da ngai ri ko welcome to my tribe I serve to ge ko aingon da just 60 days kadang pio I'll transform your life in a different person. Thank you. No problem. Aduna mi on the high matam nang ngasidi high ro no go I wanted to big speakers I wanted to learn communication kari amana kari sale yam chawi ko aduki matik pawe dulai. Okay, next question. Thank you, sir. Thank you. Sir, voice adum hangjarappa yabro? Yay. Nongtomba full name se kai kaujadano ina nongdomba nongdomba yumak se kai odino Moirangthem kai lamdaino nongdomba sa Heroktagini. Heroktagi video amte yengjagedana sak mai somta khanajaje Video je ai on to je chatrene. Kai ba malida habiro question no Customer ga koi ga keno wari hanabaje. Khalleba ko kai yum kan as akhoi na ngang je henjangraba gaina adum akon advertise toksanbada. Okay. Adi henjangraba na tragana
ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯨꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯁꯥꯔ Awesome. ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯀꯣ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯁꯨ ꯄꯥꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯖꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯣꯚꯔ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯆꯠꯁꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯈꯟꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕꯩꯅꯤ ꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯁꯇꯃꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯕꯩꯅꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨ ꯎꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ It's very important ꯀꯣ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯠ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯗ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯈꯔ ꯇꯥꯛꯂꯛꯑꯒ ꯁꯣꯔꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯈꯔ ꯇꯥꯛꯂꯛ ꯑꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯕꯨꯝ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯗꯤ ꯅꯪ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯠꯀ ꯊꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯕ ꯔꯨꯜꯁꯇꯣ ꯈꯪꯉꯅꯨ ꯀꯣ ꯅꯣꯡꯗꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯒꯦꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯖꯒꯦ ꯒꯦꯝꯁꯦ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯁꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯨ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯕꯤꯌꯣꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯖꯦ ꯅꯪ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯡꯀꯥꯎꯗ ꯀꯥꯎꯗꯅ ꯇꯣꯜꯍꯟꯒꯤꯗꯣ ꯍꯧꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯎꯔ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯂꯥꯟ ꯁꯥꯟꯅꯩꯗꯣ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯩꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯦꯟꯖꯟꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯦꯟꯖꯟꯗ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯅꯪ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯇ ꯉꯥꯡꯉꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯈꯪꯉꯦ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯉꯣ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯈꯪꯉꯣ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯈꯪꯉꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯑꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯏꯅꯦꯍꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯩ ꯅꯣꯏꯗ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯈꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯀꯣ I'm also following some framework public speaking ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ framework ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤ frameworkꯁꯦ ꯈꯪꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯅꯪ ꯖꯔ ꯉꯥꯡꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁꯨꯄꯟ ꯄꯜꯂꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯨꯗ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯣ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯡꯗꯝꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ awesome okay ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ any question ꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕꯣ ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥꯅꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ more than one source of income ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯖꯨꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯁꯤ ꯁꯥꯔ okay more than one source of income ꯄꯥꯝꯕꯒꯤꯅꯤ ꯖꯨꯝ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯁꯤ okay ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ one source of income ꯗꯤ ꯇꯥꯎꯀꯣ ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯂꯛꯄꯝ ꯀꯣ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦ ꯈꯨꯠ ꯑꯝꯇ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯣ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ okay ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯍꯪꯉꯛꯑꯒꯦꯕ ꯈꯨꯝꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯌꯣꯜꯂꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ ꯌꯣꯜꯂꯦꯀꯣ XYZ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯟꯗ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯌꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯈꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤꯈꯩꯗꯤ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯀꯥꯍꯟꯕꯤ ꯅꯦꯝꯄꯣꯂꯤꯁꯀꯤ ꯂꯤꯞꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯔꯥꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯦꯁꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯁꯦꯜ ꯑꯗꯥ ꯐꯦꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯨꯀꯣ ꯈꯜꯂꯨꯕ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯊꯥꯔꯒ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯊꯤ ꯐꯖꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯔ ꯂꯣꯏ ꯐꯖꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯣ ꯄꯥꯎꯗꯔꯁꯦ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯀꯩꯕ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯌꯦꯁ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦ ꯊꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯏ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯊꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯪꯗꯣ ꯐꯖꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔ ꯊꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ
Kaino khoi nupi mya powder amda taidrabo kaino khoi kangmusibo. khara kedaba oye. Ke atopadi topa ke amda haibiro powder taise kaino khangdagadi powder tairo nu ko ngasi. Powder kano sir humang napsannabazu oy magi foundation gi kano do kai haini color do kitang napsannaba dumaina di oye. Okay. Hoine akhoi humang chupsannabu oilasina. Humang chupsannaba. Yes. Ado powder ji kitang khakte ya to. Powder khatang Yade sir. Yade. Hairi se. Ko yade ko. Adu itaragati complimentary da madam si powder si yamna phabani ko. Ado si powder ji kitang tar si maga complimentary ngo hapchan tardi amtang yingbiu ne mai quality do. Ai nupi so like me da changa ganda moina tak 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 kamu trial ga to holle. Utta khar tesan amada khar tesan fazadra kai ne ko. Moi masen dum sanai ba. Complimentary je tak lawan da hapchal kani. The nangi product di hapa hero draw. Sir adumaina product to the hapaga try toraga dum I sales tawbazu yaure sir. Adu di nang income ni abo. Income je hoy aina ngasai sir na haibigibado. Aina sizinaba product khatang sales tawgadam ni hardo adumakto aiju tawje. Aina use tawdabadi I sales tawde. Exactly. That's very important. Sumaina honest hoina tawbiu kaigino hamata myam khanbiu ko. Nahangna huzik hingamiwa poche nangisu Manipur sida kaigumba amadi ado ayi oina dine nangi journey je document tawbiu in the sense content sembiramu YouTube da thambiramu Instagram da thambiramu ko hangwai YouTube da thamam tar dine ko nang huzik semamba content je hanjan customer pro da sinawa yai aduga huzik sandyana ngasi hariba concept se mayam ju tawbiu ko nangna suksen sinadaba nang asu pam do poto mingon da yolaga mina pamni haibo wakhaldo adu tangdi thadok piyo myam ko nahak na hana sinarga poche phai phate ko sidi mina complain la oi adu main to biyo bo natabida miyoy bada mana sir na habado yam tin chumme sir ai gi family na sizinaba aina sizinaba adu khak tangne ba aina yam yolo bai darkar oide hoy no aina mangatang oraju taruktang oraju sizinaiba si khatangjina aina dum sales tawe sina dum kanaba phange sir adagi ai hena yolote yam psi ko nahang na haido appreciate it yam chumi aduga sandyana huji haibido next time yon mamatamda huji ahanmada introduction ga tawduna golden sequence ka sinaido sinagadra second time da de sinaroi bhai nangi dobda pame haina ne bhai ben haina ni go da de haina rodra first time gi nupa du di product to khak yolo lo saladi nang de adu nate because you are smart kanari tamme aduna khodi ke dawne ki ngoba fazana aino customer da wari sano waisa si de ko beginner si tawroiba beginner si ke dawne ai product si holo holo pisa kar pa holo second time dum chap mana na makok te ma dum sign taw nang di adu nate nang di relationship build tor mo miyoy bada khata lo sandya sigi mishini ko mana yolok to poti soidrabni cosmetic to krobo adu da nate khoi da product ANOUBA am lai ne nang je brain oina chalo bang si dege personal brain as a cam por aina hengwai aina laigidaba thoktar so aigi company da ai chana mo babana torm se dum khatan yagini ba miyoy bana noi Nike khangi dana brand do Nike tang dra adu mina dum pamna dra kaino thasaba am laigi do Nike na kari reward pigi am tamda sportsmen je the world best athletes ma'am do moi reward to bi ko Puma na kay tawi koi Mary Kom do to ko adigi Virat Kohli ga do yongo sponsor do ko reward to moi gi brand do apaw ma'am da sinna tar mi na thasa ba Virat Kohli cricket ki do public figure ni na moi da moi na sinna tar di poto phare ase ma'am khanga bane adi ma'am Sachin Tendulkar tar mani tai go moi na MRF ki advertise story do that's a psychological concept of advertising ko moi paisa mani tar so moi return seeing ko na future da kanar kani Sachin Tendulkar na cricket ki bet am advertise tawi adudi hogula iba Sachin Tendulkar da ngoba ma'am je sat kani kai no Sachin Tendulkar do brain na tro any man
ama paiba matamda ma adum kano yolaniba huji yone kano harseba world khwaidigi paisa paiba nupa ama koi India da hargana Mukesh Ambani Adani ga ko Mukesh Ambani na huji product adum phawginiba ko adagi not only that Elon Musk ko one of the best dude ayidi favorite ni Mark Jeff Bezos owner. Not only that, Jack Ma ko Alibaba ki owner. Moi di brain no lai grabni. Aduna noizu hujitagi ko transactional business to unu myam kai tawni ba relationship business ko nongna pot yo lakto ja thamoi de yo lo ba miyoi da ni go yo no sa robot de yo lo ko ado artificial intelligence ko na di yo lakani future da ado hujikti miyoi ba amda yo lo ba khanbi yo ba nangna pot yondo se aigi family member de yon bani adugi wakalo exchange store ko matam dana nang product se kaman yon gi yong aigi mama da ni ko ni yondo se aigi baba da ni ko ni yondo se aigi indon da ni ko yondo se ine da ni ko yondo se aigi imung da nang phattaba pot yon gi dra ang ondra ma'am nang na ni khanjar ma ma'am da adumaina ne customer zu khanba tamoba obviously nang yam kenner ke ho nangi business ki journey da affiliate marketing adi moina ang like ko ma'am ai na do okay sandya yarni ko Mosimas. nongdamba hello ko na sa siam nungai ba ai ngon da thok ma le sa haibiro question jai inta lakin to loisalake adu ai question koi susitra gi mo hare ko powder thabna maida taba dax uba phangande yes sumamni go dak je powder no kupe hai do ko uring de kai de kra de gi akhoi nupi kangu se ke dabna number mali ko khoi kangu se ko koi susitra ne sele ma'am koi susitra ju kanoni ko Korean gi serum gi expert ne ma'am ko ai satra ni ko ma'am na Korean gi khoina pot yo kon da khoina kitang special oina thoning ba de serum mar serum na taba Korean gi serum da specialize ko adagi bidan gi question par ke sir affiliate marketing se success oidri bo sanction ge haradi hanbada kari hana tawdino web hana sadura kamaina hogdino okay number 1 the skill set bidan tabi agadi amtang khud haibigira amtang tawbiro okay nice bidan ai haijara age bidan beginners oina tawta agadi nang kem chang roi mingonde link to generate tor pang ta thajalo ko agarbati chairo ko adum le second website kadi matek sadana landing page ka sadana communicate ka tawna ko adu judum nang amani ge yola dum notion garni ko bidan adu na taw ko de kay do ya bidan je zik affiliate marketing de ya na pamjare bidan ai sim jo haijage trending de chat kano nangi thamoi de gi ne aina market da tholai ja ai gi mission je kaino bidan have mi se mi ne he yam kon tam the who is bidan have on them the madi affiliate marketing kai gi hello ba affiliate marketing aga affiliate marketing ki kam chawe bidan chawdra any pada amu yon be adro adu bidan na khandu se kaino ha matam da affiliate marketing kai gi no ba kari product ki no ba leitra ai hida jo affiliate marketing ai satram yawi athoba na ko mana yol se kaino hair gi serum yole affiliate marketing in hair serum market choose to matam na sai unique oina choose to na haida affiliate marketing plug khanjan gitare nang lo yola adi kamai yon dore isalo ko ngasi de gis main khan batamo number 2 the most important thing you have to learn communication customer the pot yon ge hamatam the wari sana de bidana yon ya gadro yaroi yaro do targadi aina kanano karino kai degino aduno adano nang na pamisna kaino golden sequence ama sinabam dakar withdraw customers hek nangi world lakpoga zik nangju ai world lakpo je koi jum daga wari sanadro sigi skill hum jan tamo number 1 da kayoni bidan number 1 ji kaino market ta unique oina thokpa ma ko nangna yondor be mi se kanano na khangbam dakar tai tadro
product yam fazana choose to bama haibam su darkar ta product to in sa habdo nasana sinadaba product ti sandia da suna habdo yon gono my friend bidan nahaki family da nang suksin sinadaba product ama nang yon matam da wakal kitang charang madro sibu pharang badra ne sibu pharang modra ne adumaina khali khande khali ko mioi ba to podu di ma di khalam modro stranger na tro jina na pod yon ba se customer ama la ko du hoi mari mata already difference mari mata de nan kamai yon yam ta hero ni anta tage im to ita sir aina hana sina gi wai ta ga de dum sigi position na bunungai si sam gi here wala ita dum sam pai ko li ka fu dum bunungai man pai ado suksin sina da ma yolo hara ga dinan kamai hai do yam phabani me hajen dura ba koi manipur de hajen mi am kan mani go myam si ko si mun na to manipur mo hajen bi hai da di koi number 1 chat pani go aduna ni mayang ga ina khawjau pu ri je crore ko malan bi je ko ngatan gi mi yam phabani he yoksalo am toroga research tor moroi ko masana fin sinar moroi ko yam nei da ne adu yoksalo ada yoksalo mi chama khomjalo chani khomjalo diamond gan ge kaina diamond adum karam mani use biden thengnar ba sum ma am ja interesting ko aduna noidi huzik ai worla la amnina adum badagi thaptokro ko aduna kaidongni mana yolai da masamok sinabra han yengo research ko mana haiba khatana da vida yengo ba mana ga tawje mai website ke yengo adagi mana ga my student kam lay mana kamaina work to content kamai semi check that out nang na ina kala kontam nang research oi tor mani ba to idok de nang video ama khak yeng la ko nei nang ta la mo da yeng de nang kai do we hanjas ya duro si boy matam han duro khotro khandro loi leramra YouTube da changera Instagram da changera LinkedIn da changera Twitter da changera Google da thigera WhatsApp da changera satro wagera everywhere leramra sing sir video je sir first time thing na do yeng de sir 2 time 3 times thing na kan yeng YouTube adu kari kino adu psychology yengo ba thajadri kan da miyo na pot lai bizo adu ne aina sai golden sequence hai je hanjan torokan da leg to in draw bidan aha moment am phanga ba Mr. Fangi adu di bug on na iro kana affiliate marketing matang da sa aina ibisi dum credit kuira ba da pegi mother tongue da su phang da sa aduga tongan mai online course si badu mari ma'am phang ga su online course to ai ko online course to layuno ai free da takki aina hujik ta ismaina nang ma'am dana ta aga di haro ina desa ko aina aigi kano sida aigi manipur sida aina kitang aina yam hai aingonda hiba tamam lei ko I'm also a good student ko aizu ko aigi mentor ma'am dagi aina tamjarpa ma'am do ai noi pi bane ko with practical aina tawjariba ma'am do noida hujik yango ba aina tor iduga noi affiliate marketing beginners ki ta kare pro with advanced na comment tori chap chana tarmani tadro ado manipur da ko affiliate marketing ki course adugi course adagi course aduda paisa tingan gano aina free da hojing asi pije si apply to ko khangdre dana ai mutaki yarba ado pasalam thodu ko mayang na pugini economy khara ga phatre ko delhi bombay de la ga pugi da ne yam na khawjaw da sa gi ama web sa ba gi happen video da thing ne yo sir ko the web sa ba gi de gi sa na jo happen hai gi ba ka no gi pegi LinkedIn sa ba LinkedIn page sa ba gi si matang sa mo ji process sa karam bana hana tha do ro si matang de basic horpo matam da ko website te ho dong ne website sina kaino nangi yum ne ba nangna online the business to ga nang yum leitraga bo kuja chatla to dero ngasina to meidamo chawedamo santosh damo admain to ya gadra online da thabak to ke hai tari nangi yumam lei dong ne number 1 landing page la igra yare ko funnel builder gi platform da laigira system da ay da laigira yare adu amatang ni thammo ba natta bida yum leitaba mi edi ko haibo di noite relief game ni type da laibu nang thamoi do noi gadro ko
ko aduna yaragadi ko yum ama thamsi amadi sase ado hoji pudin skabaina sadu no mo khalamani ko khalugino ko yam khanjalugino lakhini edu ju step ngasi di just affiliate marketing ki concept am khango lake topic ta chatseba step by step yarba okay adudi kanudai muktar si manisna nangi last question ko aduga koi kano selos last question amta haibiro. Thank you, sir. Yam no ajare. Asise ai yam lago yam phaban me le du sir. Okay ai no me amna go je yobirak tana je koi ngang na khotana to je really appreciate it my friend ko aduga koi mai pangmina si aduga Manipur chaokhatmina si let's grow. Ai samla wahang kata je sir. Tasena hai kan sigi field da ai sai handa comment even the zero knowledge me jagi with ai ne sir. Sigi field da tasena maki ai khang oide sir gi mamang da YouTube video ho gyang ga dagi adu so ai location bangam debo fasana kai no ai kan da si field da khang da bagi fasana ado masigi class ya user kan da hana gi video ai ni yeng jagi da kitang gyan ta re bu ko ado ga ai na pam jari dina sigi field da ai je fasana atai amta uder da si field da start tasena chatpa pame da masi chatpa pam da beginner ama oina ai satra moina dagi starter ama oina kamai toraga sigi daida hoje mak tawba ya step ai tare ngasi mak tagi class e hek loiba dagi ngasi mak tagi dum tawba ya step aina honaba ya mom lai pa bagi boigera adagi sigi field si lo si taw haibo oiraga su yam chamna adugumba kitang tawba ya kitang samlamna sadagi kitang tajan adum na haibiyo sir. Awesome azai ko manisana naiba question se pan ba mi amam yor mani ko sida ai di beginner ni ai di zero knowledge ni ko manisana hangai ngor modo si kitang gyan ta ba hore video da ko kaino di nang na ai language to khang da bai ne every market khudingi ko aina sa ha do khoi myam jang si di doctor or bane ha do aina sa bio ka ha do me ngor da DID ka ha da dan ka mapan gi mina khang dra da landing page ka landing page quiz page opt-in page mapani mina di khangro ko yemo doctor gi maronda doctor gi ju moigi language sam leitra engineer gi ju akhoi gi ju language sam lei jai ko lawyer gi ju ma gi ju language sam le nguni ba leiroi dro adu etardi nahaki question du hanga ageba nangna hujik karigumba ma tamge haise nahaki goal je kaino ba what is the number one goal ko nangi goal se kaino ba hajar tasena maki aise sigi ai haidi affiliate marketing je natabida haidi sai thonda irom dom lecture ga haidi independent oina work toba aduga raja mayamgi sab toba pame haidi aina tanjaraga aina loksin boigera paisa boigera aina ngamjaba haitare ngasigi kunai ai oiba tang contribution kitang thumba pame ba si ai goal ne sir adubu lambi je samsira kanda jagi si je mapung phana bonar ko kanda ai oina si ma chanare haibadu si ji field da chatlunga lepage chanare haibadu tasena ha kanda ai je amje tasena adu do phangjadabdo yes khangawdana chanaba leregadi ai fix tawjagena ai adum ai thibadi adum thijaiba sir ko okay aduga hoi adu sir yam life fabadu oire sir aigidi tasena ha kanda yam pame sigi field da tatpa pame aina ngamgani su khalleba sir ngapidi basi tajaba matung dai ai sigi field da yam thona phana work to ngamgani kan sir confidence ma busa leibudo sir adu leije adu si smai thamjai awesome ko yam thaganingai ni ko smaina ga proud oin hojik young generation man na entrepreneur gi lambi da changaga kunai da serve toge ko re sai amasu koi kanona ga habibido ranjini naga habibido ko women gi empowerment amada smaina thol aga ko mayams da life changing oiba ma piram ge kai do mayam ngasi dagi chahi manga tara de ko manipur da su kitang change pora je koi gi tribe sidagi ayu ji kanna honari ko ai satra myama beginner zero level lagi hokpa myam yawiba sidai ko sidai
fitness ki coach yauri ko adagi PhD yauri ko adagi angang myam like tak pa yauri ko adagi AI da video mastery to ba yauri ko sana gi karbar to ba yauri sales ki funnel da expert yauri ko handloom and handicraft yauri anchoring yauri ko adagi not only that copywriting ko communication kamani irakani article kamani irakani blog kamani irakani ko simbusu yauri so on aduna aidi beginner ne aidi kari ai isaga kari chana doino haise si thidok pose question hangoba nahonda aigi level se usi ai zero ne ko aigi goal se ko goal harga hekta chong na kari gumma skill dan har kanoba ithu ko ainu ji haise si homework to ba si myam gi juni ko minisna si io ba nangi brain siga nangi khut siga ne connect oilak se ba aina aigi mama baba ko aigi husband wife ko nupi or nupa or husband wife lero aigi icha ko moizida ai quality life ama kamaina pi sige ko moida quality life pi na ko na matam nang paisa soida makki darkar leini ba leirodro nangi income gi goal do adudai set torobo okay aina aigi mamaga aigi babaga moi myam se nungaiba punsi amda thamge hai taragadi ai thamada ai income goal se kyano simi itho bang sidagi noi itho ko lonma ko mina na motivation gi taktana mindset ke aduna ya yaroi ko myam nangi family na chara helakanda adu myam do changadro ko si khana balaiba aina ai motivation speaker nate I'm not a motivation speaker aina noida talk to ai skill takani ba kayino skill do haijaraga nang paisa tanjo haibne ba ko sida office lo dro ai office lo mate yum dai nei dai jin ko sida ida ai employee lai worldwide lai ai use employee lai jo mayum dai loi tawba nga tane ba kayino internet ki tool je sinarga nangi paisa go aina tham da lupa lising yang khai pusan daraga di aigi nupina nuwaini aigi nupana nuwaini aigi ichana nuwaini aigi mamana nuwaini babana nuwaigani adu ma hana nangi family de nangi hopam do ko no ba nang na ngasi la isu nangi mama babana pokpiram de ko si la inatro si se sida adu oita de moi hana nuwain ba ma dakar oidro adu gi go do income goal do ma hana itho okay what is my number one income goal in a month hek adu igi matam dagidi nang ko om tha ai kamai tan sige la ani ba si kano da bit am da la ani ba adi mission am da la ani ba ko adu gi kano do sidagi nang phudo la ke do ni da ina aina khatang hai ba nataba misna gyan da bra na sa gi thmo du phudo over ai mama se baba se proud wen ge ai tar gadi nang kai do bo chang nang thmoi de nang tholong ngani ba thok tro hangjo me am ta question hangjo ne nang gi kano du da Hande nang na swang hang daba nangi kano do manungi internal do adu hango ba aigi mama na nupi thirbo thidrbo lohong ba thidri yam yari kano nupi thidda yam na normal life ni ko nei be yari de ko smain to biro aigi mama ga baba ga kamaina proud on sige income se kya dakar oidno nang na hek adu moi pelan bo matam da isona ju nang chani ai lai ju khar ningi ko ai class ho bajai sagon jen da dum kra ho boli ko lai je dum ai khara dum tawboli hadi ai na dum thaja baini lai di khar ni lai ju khoram biu aduga imai pa do angang gaina de have ni joker ni na have do ko sum dil len wani ko moi lai ni lat biu ko moi na kyam kuina punsi gi doino khaluni ko ai ju mo ba ju plus 60 plus ngatani ko no yu 50 plus 60 sai doi ler moni na hen basu yorong moni khoi gi punsi je kyam kuini hingi de no ta nang khaluni ko aina hakchang na phok tra kan ai kyam kui hingi de no that's what we need system we need skill ko aina ngasi thamjarami ba youtube ta thammi do ai siga ju lehora lehorodra lehong ni future generation la kum matam da moi kana gadra kana roidra aduna ko karigumba thaba ama tauke haba khalakpa matamda long term uba evergreen thiroba evergreen strategy aina noida ji affiliate marketing ata ido chahi tara lejono kun lejono adui formula to apply to mutpa ngamgodra gyan daw bro ji kido
मैम aha moment am phong over gida life ki income goal di set tor kodong ni adu ngasi nungdang de fudu o de hojik aiba dalong hijal kano ba ithu over okay number 1 da ai la amatan ba every month ko adu go discipline nam da chat kadong ni ba adu consistent order ba focus tor ba nang oroi ko ngatang yai no ji ngam maga friend ko tumam dai da ni gi message amung thana adum lai ga di tu ko adum ya roi pakhang ni na du khar tau da de go weekend ni na si ju yaw de ya de na ai ju ai gi relationship to 14 years hena relation le ai adu go lu hong ko ne aduna ngasi nungdang di manisna gi number 1 thi do sa sida question hang da bo mina haib do chat kano ba nangi mama baba nunga hen ba ju mina haib ata ya godro khalu ne kanana nang ne na khang moi dei di nang ne khang ni khang dro nang mama na pamba injang adagi mana kai pamjai nang ne na khang idugi outsider na khang gadra ba ma nunga hen ge hai tar nang khad i ba heroi dro nupi di koi bro koi da bra kai ninga lek dum seng na ro lai sa nasina ba pare adu di question na mangi nupi korim dai da kamaina how starting ja purpose da action bro taude sa taude ha kari dei semai friendship nang goal jina kai no sina pi di koi ge he kaina hodra adu koi na bo honar ko matam da nang wari je tam sanar mani ba message ka halaktra ga di to eko phone mana ga phone dok sok to waiting ga ler ma ba oh my goodness ko lore block adum jan ko ado hujikan gi chanabi si trending gi jo khar khang da ba de ado manisna ko singumba mayam se anyway amana mo wegre the most important thing ko nahaki mama baba proud when ge have the masi itho obadam ko aduga skills ha ai take ba kari hujik mina tammo na pangtam tammo no ba ko hujik world da paisa ta la age hai ta de skill hum khatang lai ko hamda traffic generation and sales conversion that's it ko once he hai matam dana nang any product amaro company samar you name it you can write your own check ko si is de yo any company manipur ji lai bo company mam ji ai customer pubira ke hai matam da customer business owner ma pubira kano pam de ra har ga dra ba mati chi ke pam de ne pamudro nang music business am to ba customer je no mo da ani om la over how do business owner khayam pubiro har ani that's a number 1 skill set every entrepreneur marketers ko sales funnel ko ai satra ga di si language ke je khang no jung si dei khar khari khang ne dana sum loina ra di khanga ne ya ba ito ngasi dei ito yenge okay already ma'am koi webinar se matang sida lo sala do ma'am da special offer dai pirom ge ma'am yaura yai sir okay okay ma'am the special offer je who wants my special offer ko click on the see comment na ko bio hanam tibio okay assist ko because ko the yearns ni ko the gitoibi maitei ko morang them ko the rangila mutum ko okay ma'am loy offer loy pamene awesome okay welcome krishna kanta be the lesson all right ma'am mun tau ko webinar se lojiganda jinoina offer do pro have offer je pro ageba here's the thing nahak na huji ai nakta lai se nang kariguma ma tamma ge na lai ne natra ko adu myam si mayang youtube ta noina anyam yengam ngani ko ai gata na te atopa ju yengam ni ko ai satra su lai ai satra ko daniel morang the man ju lai moi su nang kha yengam mani ko manis kai lai moi ju kha yengam mani ba ko yeng ba yong nar bo alright ko here's the question sorry moi mayam du da
ko yengakpa matamduda ko zik Manipur gi aphoba ma hairuba you name it anyone ko zik kanogi ko ai zik pivarel gi su satra myam yauri haidana ko pivarel gi su yaure Rosni Kumar gi su yaure adai Manipur da zik atopadi kana kana le who else Sir, kuan ba mo nang timan sir, set mastery class am so yauzari zik se. Okay, ai dumak te khangtre ko ai na tang khang tang popular oibe ge de ai loi khangeba Sir, a promise ki ka sir khage magi su yaw khre sir. Okay, adum de ai ge tang phapna re ko hai moina mo kano ma sakre tang hai budi comment di tong de du tang khenai ba ai di adumaina takte ko I'm stick to one stuff ngahak le ga ko motivation gi muk tak talak po ngahak le crypto gi muk talak po ngahak le ga digital marketing gi muk talak po ngahak le ga amma gi muk talak po ngahak le ga motivation gi muk tak ngahak le public speaker gi muk tak po so my question is what is the alignment ko nang na kwai di pam da po to adu da to tar ga di nang gi uniqueness am tholo idro amaju toksan ko last di Manipur YouTuber or ani ko comedy muk toksan mukbang muk chasan ko thaban mu kok thoru ko ngale viral mu chatla ngale muk lohong ko ngale comedy ko aduna di nahak su dum adumain to lotion garni go hokpa matam di aina sa haijaba to unique oina nangna haijariba ko like tambadabu ero ko hana thabak tormadabu ero experience amadi huzik sida yaubiri ma'am je ayamna 30 plus ko 30 gi maka 40 plus yarongani 50 plus yarongani ba punsi je am 10 mani ko ma'am nahang na hingdoriba punsi je kyam sahi chama punsi ni di habira nu ko aduma oiroi aina hinge hingabadane ma'am ko ai sahi 70 samamda 75 ko yaga yaudage chak chabdu de ai talli ko adu ngata na dum sijagi ge kanoma num kapsal laga ko aduna ko punsi je 10 manina lehoriba punsi kharajidi ko ai nuaina hingninge aina pamjariba thabok to mamut tana fudo ga ai tongninge adu natabida mina ngahak lerga adu muk toksi ada muk toksi adu muk to adu di kai kawi ko trending go men no Instagram gi reels yengoba numit kani chatke yong Instagram gi reels viral over do numit mangani ek chatpa matam da ai na ka pi Facebook da viral chappa do tham chapro chalamoy sang of the 48 hours lower bani but YouTube ta diyang over nang nang asi seng bi content ja dum le honi ba aduna ni ai ko siba satro tardi YouTube ta content semu mina content semena sembana ta we have some rules and regulation ado mayam da aina offer and pige masi kay offer no hamatam da 7 days challenge ko never before in the history of Manipur ko if you are not joining this right now ko you will miss uzi no partner ngatane uzi AI nang uzi kanoga ai wakal yam like ai beginners ne ka hedo ko aina satra da beginners te hoki ko myam lay ko 7 days ki AI challenge to absolutely free ni noina hena ko adudagi 7 days challenge manung ja kari yauge hamatam da ko complete ko ya adu no uzi ai du just kano hatane recording ne ko aiga life da aiga numit tare ni chapmina se hai tar ga dina welcome to my world let me serve you who are ready am ta uzage na kana ready like ready sir comment am ta ready like mag ready nam ta hizlo udana ting jage awesome ko mi kya no ready ado si map le ma capture to ge ko sida ready electric di ko ready like tre nai khanjar ni ko ma'am awesome chan marang them ko khoi sida mi around 60 plus and yauri ko 49 ko awesome adu etardi ma'am khoi gi sigi kano sa ai kano de horani will go on live on 21 Sagunjan numit ko laiba Sagunjan numit ko
March ki 21 da koi 7 days challenge horni ba aduga 7 days challenge sa noina phasana mamut ta na to gitar ga di ko yarni adu 7 days ki challenge manung da kai kai yauge di hanging ro Sir, happy sir, khangning number 1 da nang na huzik content ga maina semak tu no chahi tara gi sem ga bra kun gi sem ga bra ko nahak sin ek hinge dum automated ta loi semani ko hokpada de ai loi tak ni problem da kamai sem mani adu da sem mani ada da sem mani ai loi ta ani not only that ko nahak na huzik khanjari ba myam no ji manipur da business to nai myam smain to ra world class kamaina tholkani as an example ai ler ko ai manipur da sign business to kuna te ai satra ga na lao ko manipur da su nang darkar lei ko yaudra di khoi khitana di change to ya ro khoi north east se mu to gen to ne ai usik sik to me da ai usik hindi da nganga ne khala ga mu ai english ta mu ngang khini ba ko english to budi already ngange north east la ko matam da marketing je kyam kana ge ai plan ni ko noi ai satra ba usik hai bo ne ba ado manipur da aina hokpa matam da tamge na ko sigumba skill de takpi de ba moina ta is na kaino moi ge life story te lisal kani ba adu da ne pran chai se ko my life story do lira phang aga kari no ba ai ngon da kari no ba ai pisa ta nya kadra ba ko manipur gi any aphawa mo no ba life story je hekta hor kani ba ai du pam de ba aina pam di kaino moina kamaina business o kamaina setup tawi model kamaina sai ko hojik manipur da khwai phawa hargana uncle w ko magi se khoi pok trigan de my business how grow name let's say around about like 1981 to ko side over mane ade ma se hana rims ta ke ka tor maga moi yam koi re aduna ma jo passion nam lei bde chahi kun kun thani phu yang ke tor amina obviously success hoi ta ne koi manipur ge di atopa kharam lei ko ai maming di paning de business am tor mani ba ko amu ju tok salani amma book success ho dikan business kun kun tra tok salani ba jewelry gi mo haba sangom gi mo haba adagi transport ki ma kari no gyan ta de ba example lamjing ba yong mem khango ba lamjing ba ye business to ko adu kamaina business to kai di pisa lak tu no do khale dum kai do ra cheng ri dum income amma dai bu proper laktri business to kun kun thadar bank te di loan loi lor money ko public money myam da loi loksal laga roi ti cheng re ko hawai jar money do se ko police ki thela gari aga atek bodu da to ma pur money da na hangai di BMW OD to ma da ko aduna hawko matam da di akoi adu to biro aduga noina hena ko Uzik challenge story amuju story ko aduga 7 days challenge manung da kai kai aina tak tu no hamatam da number 1 da ko nang skill ko no ji landing page saba adu saba loi harani marketing gi language harani ko sales aje kai no khangani ko adegi content phasana semba harani ko nang na master doctor de ai special gift su lai ko adudum pige adu 7 days lor ko matam da t-shirt chu bangni ko 7 days gi manung ji da nangna ai good student ora aina to have homework to aba cash reward oina aina 3000 pi ko challenge manung ni da ko ai satra yauni sida ko netaji na khoi group ta noi digital leaders group ta kana na yauna ra yaudri bo kana amta facebook ta group ama laibani ko manipur digital leaders ana aduda noi ubadum phangni moi kamaina to khige do content ga ideas video mang thok pa ikai jai yarong mani ko sida hojik video electric ma'am sa loi to holli ne adu 7 days lor matung da ko amuk nangi kano se yengo nang hana khanjaramba de kari kra yengo do aina mateng pangzo hai tar di law ko pisa ting do mate it's free let me serve you on live for the next 7 days ko I promise you ko it will get you some returns. Not only that, ko let me serve you my highest level. I over deliver to jage. The timing day evening oini. Pung kya degi? Pung 8 degi na pung 9. Kaino 9 din class lay. Ko adu lakpiro ko ai pasana ai support to jage ko aduga
noi kanosu price su phangoi view ko numit tare ni da 3000 ka phang adi ko noi tro adumaina so anyway ko yamna yam nungai timing do ai class ama collide koi kadra na manung jam dai si ningchi mangji na phau ne ba universe na san bi de na sir collide ti udre sir ai harau bo noi phau sir thank you aduga kano sida noi ja to mam class or mam do neglect sar ani go ja sa tak khoi na kai no mission na sak pai tar skill la focus tora ga nang na hizari pot tak implement tor ko ado mindset ju to ado mindset je ai recommend pasa pa ga no in taw bio ba dum de hopodine karimta haidriba mi do som gyan gi loksing gi som tak like that skill na kem haite da kari no man to do jibo focus on mina pasa tek to je nang gi skill da ni ko execution to ba haib da ne wangang da na ta ba result pi ba ngamba execution to ba ngamba adu da ne ma'am so ado ma'am khoi webinar se nungai bi tar ga di ne ai Facebook da ai page da ai sigi kano sigi matang da ko khoi webinar si matang da ne noi comment amtang thada bir mo noina kano to ta ga di what did you learn actually Gregson adu post som da to wiro Facebook page da Gregson ta bra ma'am Gregson jina ai intern ni go ma se ai engon da lai se October de lakni but now ko my intern March lo dore hojik mana go ai employee ma'am da mu takpiri ne ai intern ju pi ko intern je hojik currently March tagi ko ai hire to rani mi marim ti lo ni salary 10,000 ko aduga ai ga dum loina ni ko je moi ju dum adugi level intern pi especially for man phande Manipur de pyram de ko Delhi gum da ai satra pyram me ba ado hojik chu ko college tambalo salakpa ngang ko intern dozen in ba ai company da to yani distinction web services Manipur gina asu.com so ma'am thank you very much ko noina achin ma'am kai thomaga the webinar se nungai bi taragadi comment amatang Facebook ki page da ko noi ibiro ai yengse noi kai learn to ge do tang ai khangjage ko di ma'am masigi kainer sine ko de ai WhatsApp da ai reach out to jerke ko noina uji challenge so pam taragadi ai link to ai tharage before 21st ko ai team da reach out to roni aduga noina any question lai matam da kano to biro kano da hapiro ado WhatsApp ta katang lai logic noi beginners wala WhatsApp ta lai just beginners ngata ni go ma'am jai ANOUBA level am da puja ge yai dana ai yum mama da puro ge ko aduna WhatsApp ta ne wathi warem gi share ado tadi to bir nu ko ma'am Manipur lai group ma'am du di man han nganu ko please ko wathi warem gi YouTube ki share to bir kono ko yamna unmature ba ma le ba kai do no ma du share to ga lambi do phajana khangoi lambi do ipizar ge khong thang minarasi ko let me serve you let me over deliver you my best so ma'am thank you very much ko ma'am Yaiphare thank you bye everyone Thank you, sir. ma'am ngasi de mo khoi kainer si ko next channel da muk thainar si duna sigi channel se ma'am yaradi subscribe to bir mo like to me so na pamba any question related to digital marketing ma'am drop to bir mo I'll see you in next video thank you everyone appreciate it